Kaya siwas na kayo ikan man de bange gadaw lime kors medit kors kipelsinge en larfinen Washington State we are kaisinge dam lipan larski background na elaga San Antonio me elos alu ofars met bella los eligigat ke time zone daluso elos alu it kors medit kors ne gal kors kipelsinge het kaksin gat ke mollarski oyashima ikekta na shishkadin daka we akfashi kunokon flight ma shan from kunyakke medo saptalong lalgosh fashing lalgosh kelongo kastan gada in gain fakya legin fashilik na fin fel na fonna
Medan baptized not oyenake discipleship in the falamet we are kaya kastan God. Oega maingan sina shesh karin ganda ka we go was passion silash pang te application jema sapkanya ke sapka. It's a desire. Delight sila jinga dayalik inga nakilan silan sa siya makade sinsis. Eke oyen kalang pakoten lal siya katakilin. Lakatekin met kuluk. Payakat mi siya dari. Ake lang silal. Asabay mawin kulo siya fan na natal. Inda kalaga lalipuvena. Eken siya met. Indi kia siya karakter si kom kadin molken. Usiena siya ngayang siya kadin kain. Sokol penganalen. Metuan ko fastan ngol dolu. Nga kami siyuk metok siyalan ka da maswaswaslal. Kaksigin ka at kikastalal. Ito ko akkayikat. Panang kita ka lasoy ka. Katakan siya kunda ki malutut maas ke wiksi ngaya. Ini ko kasin kol na ata siya. Kasing dis ki si fela laban tak mo. Stewardship and mission. Pa lang asik lagi kasin kolan ngan kalansap rekma. Tawek ki marichimetan rekma sapta si fason kos na ki algos. O epe luo koren sapta algos fastolo na ki yad. Fasya oksingan eldaga ki luo koren sapta algos fasya. Tikun gada ta karela front load singa ki kasalan gat. Nakata shuang na ki mananaksima tagakilan mi siya ngayabengay. Main siya uwa na siya los siya esang. Malachi sapta tolu wasit yon kis nga luo. Kat kila malap ki malutut nga wangan wot chak line dagan kasakat kaya. Nakita kalan ko siya online ministry. Ki kal ngayak ki pray yok na singat. Eligesta penasyesh. Kadinalena ara due diligence lasha. Matsi wiyak nga kaldang lipan kat papaligesta na siyel. Kisi tesonikan mi kas fasonol dolu. Nga kum ekin met kol. Ingan loang na kela. As elya sikiling si maurik lakengan. Nga kum initala. Nga nas. Ewa epe na ki manos nangas elde masifanna. Kadinitala matolu si pangan. Spirit, soul, o epe nagipadi. Napanang rakipel si ma nga kung fasta ki fela. Matchaposi elalugesh. Elvakla kutkut na kutkut. Apet na apet. Ngansum na yurin God. Mano singe efili. Lan foko kalisisyak. Cremation. Soul singe. Siya article of furniture dolu aske. En singe pananak lakoma nangash. Affection lasha, memory lasha. Critical thinking lasha aske. Painanan kayak ngakong kaya. Ngansum na yurin God. Nagi-section siya aklong agi soul. Mataka inwalatan lipanin akalemye. Kat met ko lakadin na kadin. Do something about it. In the next she was siyak lemayen kadaptat yang nagi false doctrine. Irse ki false doctrine sige maelyasi.
Yalong wala ko sumla. Lang singam to rek maginyak finan ko shray. Baka check na rek maginem singe. El digitalize yagi ke yalu tolu sumla. Dafung le maash ke original ke Bible metal singe. El shakpana inscribe arch ke electronic version singe. May bakum tasi. Abat should be na mass produce yagi na ke color brown singe. Shakpana elia. Na panang rock online ministry. Wik singal dolung ke singal lagos. Ikek laga din rek magan leng si. Ma originated ke siyaf kulu. Ngon lan ga di kestla. Nasin. Matsap lan ga din lang asa nasish mat kushaya. Siya usye na pa woya nasish. Na ki oya singa sikya ko. Pasi sara. E ashuos. Ale offended. Na tagala siya tagay nakalimi oingi. Ta masin an yurukuma ba ni tala. Makilang si pa isuwas. Ngayon katfin continue in the same direction. Katikan kapat. Kikat papalikesla. Inkain. Akilen niya kya kingena. Nang akong finekun. Matsuposi. Matsupo ba matawi supono rek malangada. Ang definition kaya. Akong karangan. Shaki mo lan mitma. Kat papalin trust. Na sikom. Kadinin na kadnaksyo sila mga sini. Anak man na estimate ko was offended. Manang gostera magunawo sinorela. Insiwas na. E halos sa kya itong ako minekun matkol. Especially nake ekin matsupo. Akat limang akat layla. Awain katsap mo itan fale. Atula nakin falfalin misya. Elde mawosi. Na panangara pangit challenge yung mga simdash masingi. Kulo malam singkat. Kalda malilipan ke. Mailasang na silen gain. Takakuna ko yasingi. Elde lang sin samsam kunjakil. Prayalal metigat na ko. Jesus Christ and yokyo ko ilikadin shikeni. Mwen pange ko yasimay nashkeo. Isus na ingan. Elikesta kay no iyange. Na pangarek malakom. Nga kong friendship le. In serve God and Mamet. Pange maisikyak kikalan sa plakom. E paspasla. Kata kikya pinorek mo. Kata kaya polisi na mo. Kaya palpali. Na kata kuflaw kaya malan kata. Malan kata. In his lanes. Nakingat-ngat lala, elsi nakingat-ngat lakom. Ngat-ngat lakom maeta, kat wiwi maet, kat eyensi. Aro kat kuflaura lam take maswas pa iya. Para mga kansikya ka. Kikat serve kat memat, tagay ni na. Ako na lang wala ko skilensi. Na shikle pelgat kan gunayak. Kal nga yakla chef totole. Ingan ko na kanoyang eh. Aklan singkat kelkesen sa dam lipan lang ganusin na si Kong. Kasya si mama ko na ek. At iakkalem ye. Lang sisi para masing eh. Inakkalem iyak. Yeneng yengo na sinmet plasyo. Mayan pakanten. Mama kadetama. Samsam kanya kiplan church. Te payaki. Den aksiwasiyak na nimsingi. Pangit kalasyo ikaw, kadinta kain samsam kinaki stewardship, mission. Apa, kikasta siya fact mo, kalansap, rikma. Rikma sapta siya, fasahan ko sa kialgos,
Luokoren saptal gos tolu na keia. Sima kya to ke malutut matakam singi apa. Finga kong kalayan sa. Ene na mana ke wang ako makfasya in propel. Ke kalangan madal. Kalan God. When finwang in kalangan madal insang akfasya mga tarskeo. We will suffer great loss. Kata fong well na. Kata eli well na. Wana ngan pain ko usmata ka wigat yang dari ke pesingi. Naknas click like and share. In fact, yagalik na finfela na phone na. Kastan God. Panangan lang si algat and vaklong alap kita kaluusan. Praila ka in the kape akalemye. Mapaningan las na singkat lagat kanta ka ni kika singi. Ke malutut malako na siyas kika singi. And second lap yung matanin siyas na ke malutut lala. Askainin fo ke akus. Soil akus. Pafuteo kan patati keo. Na soil yesi insio maskeo. Ensi ma yot fukar karnge. Ka ensi ma ekapek ti kokule kupo yeo. Ka ensi ma una daga kangla futeo. Finsha ka ba in patati ke fertile soil in mga kumukyakat lagi kastan ka. Pesing nga pray in kan kastat kan ilasha. Fine along silan God kung ikastaben siyo in pray ken kumashuyan. We are pa nakatagan ni pray. Katagan ni pray. Kat kulo malap na siyong God pa patamas ng siyaw. Kipel si mambangon kat kika singi. Kadin taka syukkom. In sylben na taka in long siyong. Kung in-inspire ka sa mo in art lasha. Ikes na mo tanin siyas na ki mapay si waslom. Kat kulo ala kung syukem mo ulas na ki lan singi. Siya ulasha kat kansyut paliga lan singi. Mena sa asya takan kashikat. Eki mo fakak pe makumikesla. Kadin kain samsam kan ki pelsingi. In aksios sila 7 Thessalonical mewas faslong dolu. Section siyema tolu sin articles of furniture ngay taklaliki. In kain kadin nakilen la Bible si fun na finen. Natas finen ko sayang ngay pawangin la section siya ngay kaya. In kain aksios siyakle. Kat proyek Ukraine online ministry. Los na kayo mawigat ki pelsingim ni kastam danin siya los na kayo masyo spoilan God. Los in kayo neis ingan kasya los. Naknas wikat kayo kasing ikat papa. Usya kalmen malutut loma nakataya katin kalam kaya. Nakatagan fast na met fingon lomwangan ki makatas kaya. Panang ki pelsing ikat proyepe. Insigak matwias na kayo. Mamday na asyol na kipesingi. Nakpuna swi, kasi siyaw, matsiyaw klen alas. Kipesingi. Inoy na kikum, when natin God, tanggel Lazarus, compassion singi. Asyur ospeki matsiyaw klen alas mafastikikat. Katlige klalanya singi kat papa. Ke pisin matwias mafasti katari. Inalanaw si sense of urgency sinasish. Kadinita lakat tieta na pipesi kumapangon kat. Pananglela na sish kadin kain kasas na irum. Lemdalak ki magluklas. Fulok na irum. Auliak. Inaya na ki missional John Baptist. Kilbangon, nag-repentance. Kat nga siya yung kat papa. Kung nakaya matwias na kayo, wam tayo na asyola. Kadinita ala, oya siya ingi. Ekansik na siya na kayo. Takikaslo, makalamin siya kasi Thessalonica, sapta ako, fasingal dolun kasi kalalkos. Lalos na kayo, mamadul. Ekan matlalalfungi.
ke wen na dum emata kak sipel nuk yang gen nuknugin bulan alom so again osin na yurum ke sip kanye inoya sinamam flokonal mam mosi sigi kalyaklal siya kung mga fanay tala aso ye kung karangan inoya siya na ngayon kung siya Elijah Willard Moses na Mount Transfiguration inosyo na rin when na doom inner circle and when na doom Manang maingi akkalami na siya shipit siya sila Fingatsak na mola rapture siya nga sikya at ano kumang nukungin bola na lomin so akinosin yung kasip kanyang anak yung fulokonal may Elijah kaki Elijah el soak na yung mana inak tayo manon maingin sipit siya na siya matalal fungi nalanak kayagat kumuregat le kumitape in maslos mamda in manasla na organ for kya ka tissue for kya ka body parts for kya ke manos in a full recovery room miraculous healing room maingin na kayo kadasot na siya kumuregat le kumita anatomy physiology lasha kumitape in a lashken makatlak ka deficient kaslom elken utchak nigi mitochondria ana si katlas magosho leleke insipukia inner shell inu siya wala na kipon mer o nasin siya o metlash mamda maskin cancer kaya na si kainin mas sin kidney at ko iya fakya mailos kayokin kat papa katlalal fungila kasakir klom Eurek mein Gott, dahil sigat karas na rin siya kikashalom. Wana ki asagaya al pako maul, siya nga misya. Akong fulakon, sukya maulal. Wana ki makalami ki aysa tol ngulal kus. Maingin nakalami na siya, kum ka nikalan naklom anin di unikati. Ala nakalan nakalami ki malutut ni. Kat proyete ke talik na atas metlas mamtain kelpus. Ka fin na talik na atas mamta ke probationary period. Ke victim banal. TUI class. Kat ngesesyum kat papa ke kasalom. Naknas kasa talik na atas ro. Talala sinin koslalos. Losin dutut kel Paul Silas. Lalos nem tayo prison, lalos te wotchakin pro na siya kaksakin ko. Kung sa pa malbufan lo mintalala sinin koslalos. Maingyak kay kat, inspire kat, encourage kat. Usiya na siya, kat hindi wotchakin siya pa kasalom. Kaya mamasikyak felam siya nga katakilin pe. Finnian merki. Nakmanas kaya siya. Met kollas na kayo. Tawag yun kay siyan yan. Nina bapa. Met kol ki kay siya. Ka finet church ka government lasha. Taka din liyatan karangan katin mas. Met siya na finena. Elo siya shiksin malik. Kat nga siya met kol na kayo ang kan liyatan. Bain na nak. Ta kol lalo sa hindi nam fin met malo skola. Alo singkay na ro anak iwan na tum. Elo rekmakun kol alinon wala met inkasha met. Ara met ain kain masifan. Kat pray na siyum kat papan gashikat. Ta kat met fakak ke kaslom in tukov in gaslom. In the wotyak in siyuk. In Lodela ke Genesis na ke Revelation. Ke project Highway 66 pe. Siya ko siya online ministry pray kud. Kat kusesyum kat papam kashikat. Fin na ke in mass produce ye.
Bible na fascinadas, Bible matay ki kaskusay. Kat ngishe ko naknas ko na copyright ki maingi. Mayen, mana fasci bange. Kat ngishe siyum. Matlaran de shulperek magan leng si matafung lenge. Kat ngishe siyum kat papa. Masi ma woimet inusye molelana shish. Ma fon si ma wen na tung Jesus Christ il fakyak yakke. Mayen, without Jesus, a life is wasted. Kat kulo malap na siyum. Kat faksifiki pelsingen siya kikashalom in wikat. Naknas wikat kem dawag in tagani lash. Kaya kataya lash. Kem dawag nagisafna. Ken wen na tum. Kat faklo malap na siyum. Lal fungila me wikat. Amen. Lo malap. Pelang agad siyum ko. Agad na siyum. Pamilipan. Kaya sikat. Tas na med. Fangasib na floko. Bangkom kulomalap ke proisi loma tambal teskal kum long pasay ka. Okay, long lo malap kale. Ngay taga dak inakalin matlash nga. Nangan wi kumpenain kasin proisi taga pa shu kaksakin kat ke wala na mai siya ke fong siya taga na ke kalain siya taga na ke pelsi nga. Kasin pro ka inakalin pa may manaslash mamtain manaslalus ke pelsi nga matlash na nas proi ke. Agadin we pel silo simtai nasul lalus ke ben tang flight ma wat na sin met sjouw glasne. God is sjouw kun kat na kayo wan an accident las in fellowship. God art in fellowship het is ben precision creative order lan got na shish. As in fellowship. Na we can go as long cash luoma tamil triskan that the got from stewardship mission chain. Stewardship siya na kan sumika chances. Liye o yamal sang na siya Adam dan Karen. But Christian ang pang mga kadash kaya. Ka stewardship siya na kaya. Ka steward na kaya mano siya na kaya environment. Ano yok siya pa siya pang. Aro. In usye pa mission siya nga. Wana lakalan niya nga. Great Commission siya pa pagkadash ka. Aro. Finkatli, it's responsibility na yok siya pa. Ano yok siya pagkadash ka. Siya pang maliti na ke church, na ke siya siya mataga. Matram-tram kun ke unit chef na ke koto aklu ke yan. Unit aklu siya nga pa me. Lalal fung ikaw church. Enduring beliefs of the church. Makadash ka nga. Panga koto siya mauskat may ke December, January na taga na unit chef la siya pa. Taga na may siya nga church emaliti la. Church emaliti la. Nakat tram kun may baptism siya pa lot so pa. Kat tram kun lain siya pa. Nakat taga tram kun stewardship mission siya ma. Ini nagat matlal fung inashram siya. Abi gatliya na alay yok na pay super. Katini spell la siya tungun proy ngay nakanin matlas na kaya waksay. Pangi o yeshi may taga na kadini na siya sin siya. Kada taga na stewardship siya nga taga in sikyak. Mission siya nga taga in sikyak. Even wangan nganin kat kay siya. And ordained by God Himself. Yok siya. Yok na pa siya. Kung niyeta na maliti. Church maliti la. Church, body of Christ. Matlalal fungin na kayo. Wakati sus na nagame. Mano si fan. As mano si fan. As ngan si fan. As finsak si fan. As lem si fan. Artlalal fungin si fan. As baptize si fan. As kat si fan. Pariganig ka niya. Kadaya na rin karagin mga. Karagin niya mga management si bang.
stewardship siya. Nakimakati lusi na siya nga lusi entrust God. Na vin ko usli siete seconds me gos long tolu mal from kun na pro ni ke kesla per from lal. Treskala. It's a mismanagement. Stewardship siya ba from kun. No mana yok siya pang. Mismanagement siya pang. Kadi manage ma katil entrusted na siya. Na individual level, focus lo magba, kung may talagang patemple siya, you need to really, kung pa may toli masingan. Na mana, kaya alam si life, kung maraming insya lo man, som. Tamino effect siya, som, kaya siya pa may, ininom si man nga. Mana yok siya pa pagkadash kaya nga. Kat may karangin malan ka ata. Pechalap si makat, fakit kaya siya na slow, fasingan may kosingan. Patakan na siya sumishingin na. Lu, siete seconds me gostos não dolho. Mismanagement siya. Kad esta section na kluo ke temple, ke lamnuk tu ke temple. Kad esta. Furnishing masam from yung section na kluongan. Bread in mold, kalem siya nga, candlestick kalem. We, makayang siya na runkat. Pati siya daga, phone niya lang, el pa bread in mold, el pa kalem siya na, el pa orala, kaya makayang siya na singkat. Kat living sacrifice siya, pangi church. Pangi oye siya makataks ka. Nara kada steward, kada karangin mga manage siya accordingly na kaya oye lang ka. May ritlo ma tamla tres ka lada ka usiya, rita la we lasin mga ito kung nga taga kilin matlash ngayon. Ito ka, sibayan, kung focus lang na kaya steward siya nga pa time siya nga. Time element siya nga tam kong gawitari. Pero lash na gawa, kading sang na siya. Di mga kadito kung takin siya uye ka. Pero lash na gawa, kading sang na kaya mission lang ka. Asmay no rin. Nara, vingat dito na stewardship siya nga, focus lang ito ka na kaya talent. Keeps makatil siya na siya kasing. Yung siya pa kading karingan. Pero na kaya talent lang siya, na kaya resources. Mauta ka na siya nga. Monetary. Kadali may sang from kinyak pagya lukorin sa taligos. Effective management according to the will of God. Even kung nito na mismanagement siya lain siya nga, we masikya in church nga na pusapas nga parik nga. Awan kaya ko rin. Awan actual siya. We're not effective. Stewardship siya nga tagata na the church pang, even ka church, isus na kang online ka, ewan pusapas. Kada sin God, kada akfalat siya God. Kada sin kung church inaramang. Naro, kaya ito kay Kes na tayo keyword luangan. Ngayon siya na alignment may nanas ka. Kating kalam kaya nga. Yok tiki na gawa. Spiritual gifts may takyan in church nga. We need to steward. Kanin ang karangan. Karangan. Nasyafta yan. Team suko matagal na. Kaya chena si Saptalyo. Foshingan may koshingan. Nagayan ko siya. 42 square mile. Carpet siyak na. Kat magatagak flight siya kada. Kat kufnan maintain. Our portion lang. Nakat steward di fakya. Kat kufnan steward di temple siya lang kat. Nakat taga. Di na kaya environment lang siya. Na matching. Rang isipin na folk na ni kaya. Patlak si ma. Church. Telefon siya kata. Rang chicken. Anong tawag sila. Pastor Sima. Pastor Jackson. Pastor Leaf. Belgium nga. Tigin Aller. Tigin Carson. Tigin Ofanay. We. Matalos nga. Pastor Leaf. El siya klam nga fact. Nga tuyak siya klam definition lang. Else. When rightly el siya nga taga open up panga flocking ka. What is the define niya mekanmen el? Structure niya masing bangay kanmen church stewardship siya. Amanin Belgium ba? Director lang el. Secretary of Health in FSM. Sin pa isang logo. Wala ano pangan. Mo in Belgium siya na el planan ko sa soon to be going to FSM.
Tanga siya la male. Define niya. Definition siya la male nga. Alay, ito yung lutut na. Health is a process of discovering, using, protecting all the resources within the body, mind, spirit, family, environment. Masih yok siya. Yok na pa siya. It's a process of discovering, using, and protecting. A process of discovering, using, and protecting all the resources within the body, mind, spirit, family, community, and environment. Fingat lang again, may focus ng catching stewardship na time element siya patagang, talent siya patagang, resources patagang, money, spiritual gifts, na creation. Fingat lang na environment siya patagang creation siya. Kasi hindi, yes, yung makadash kafinan ko sayang. Even got my call, even got church, even got ask kamang, got steward if kamang. That is the key. Stewardship mission by some from ganyan to na fonsing. Ina ka din ka narrow it down na. Ito ka na me grace line got by usi ka din. Ala karang mana kayo wa. Lang ka lang pakot yung yok lang got may usi na siya. Lang ka lang. Grace. Pakot and mercy. Kadi justa kang online kat katali karangin temple lang. Nagfulok lang ang aksya fila definition siya. Health nga. Mga isa magtiyal na mga upay niya. O hindi kaslan kat steward. Na si definition siya mga latila payola. What is health? A process. A process. A process of discovering, using, protecting. Dimension on course patagal ke definition siya. Masih may ba psychological health. Feeling lang may dali yok siya na ke masih makatash. Psychologically, even kung siyang kung may tinaintur. Katram kun enduring beliefs of the church. Katram kun malutilan church. Makatagaliti nag-water baptist, nag-lot sopa, nag-line chapat nga. Kaya ka chamram kun stewardship mission ka minds ang karing church. Bang may nag-develop, in-develop, nag-discipleship, may tayong taga nag-masing. I think kung niya masikyag niya na nga, we are not in that. Now, first of all, psychological may elchingan, kung isusta kang online God, kung mitala kung tigan mission, for promised land God daw. Eternity. Buong mapatpat siya ba chamram niya. Namdaga na dimension siya, yung andaga na physical health. Kung may karangin, kat matakay siya siya, o kasi piningon man katarin kat sumni kaya Daniel sapta siya, fosingan lu. Daniel sapta siya, fosingan lu may akalam niya. Elos mo tayo siya in Babylon, elos kang mungoy natin siya uye God. Everything they do for me, glorify God. Paano na kadanash kaya? Kat siya ng sinmuit, kat siya ng sinkat, magayon na, kat me physically fit, if may kat align na kaya, mungo makatilaki yan, ang afat na pa eh. The best place, ingin na finanfela na kaya mungolan, me organic food siya pa, en ko siya. When Texas, GMO, genetically modified organisms siya pa, organic, mamayin yan siya pa, chemically driven. Kung nagka-cabbage, nagka-lettuce, nagka-apple, nagka-kanin, managawa, kuncha nga, talala, charumro. Genetically modified. Now, if you want to go physical health, siya, definition siya, nagka-dimension on gosh, may patatyang nagka-makigip lang fellow. So therefore, you are not a good steward. Nagka-akok lang God. Baka ka sa mga dimension siya may psychological. Aklo, physical. Aktulo, intellectual. Mengen, kung mesong na pakalimit ke, ay siya sapta, singal siya foslu. Spirit of the Lord, spirit of wisdom, spirit of understanding, spirit of might, spirit of
knowledge, spirit of the fear of the Lord. Ngon baus ka na. Wang Elia nga kuminta ka na kema Elia. Matlas ko siya katina am ta sampram kin mange make mismanagement singe katina stewardy mas mataga ke 1902 cast na mole babang nagauta ka ngamnan ka asipeng melody inka inaksiwasi nakataya maswas katsom niki Bible chi mau original language ng makatil chi na siya Bible matal ki cast ko sa even kung ni Bible sa chi singe like a mismanagement, like a translation, that's a big sign. Now, I don't want to get to mention the spiritual fitness. Spiritual is the fun. So, therefore, psychologically, physically, intellectually, we are aligned like a malan God. But then we malan failing in. Social fitness meshing and the ke masap mauta ke metal on lo faston just ngang socially God relationship man vertically we're coming nashin God horizontally gatta na shin mai da bang masap chime ga din lang chi ka tin me ke in chi ke wa ke ngamash ke wa ke nan ka ke wa ga din lang chi metona na shwana ga lang chi ga fen vertically horizontally machi an fulwangan pa shapat eternal Shabbat Jesus Christ. We pick up the cross, we follow him. Now, psychologically healthy, physically healthy, intellectually healthy, spiritually above all. Set above all things, spiritually, you should on one God. Now, kung taga na socially, kumalign, when kung you should on one God. Actually, definition, dimension na kung pa, environment. But that's going to align like a scripture. Genesis to Washington Maker. Idak yang Adam and Karen. Udak 42 square miles kating Karen. Kumni, katina morning ngon, arang afat na pay. Report kaya asit mga isong matata wing na kaya matchayang at also the man. It's really not. It's really not up to standard. Like the rest of the world. Now, Yorkshire ako min si Bekal, kalam ke stewardship singe. Kading kalam ke la blessings managawa may itaga kading from kanya. It's personal life, church, ministry, structure ya kinagawa yung mga kuminanas ke. Bang kading met aru caretakers of God's blessings. Pagkataas ke. Kita kan mo ko shop na ke pen makadinin no in shop. Ara mangan pe. Tai fingat fat mo pang kat som na ke. Mình kat commit na ke me. Grace ma katel je truis son on me. Cross. Na kada ka pangan atin stewardship singen in usi structure attachment. Tamal church ka lidam tak shambram kingen na ke mission singe. Ito ka na Meshbel sending out to accomplish God's redemptive work. Kadin som faka kaslan God madanda ka nagamolding. So stewardship naga me mission chinga it's going in. It really does. Katika ni susta gangan man God. Mismanage mga kat for mga kat faka mga. Di masik kagnya nang Lie mashikya ngena kat develop kat lie in matash ngena as we are speaking it's happening. Mweta madalret makin malan kada te malan ka. So matlas ko sa isip bata ka dakulu pangin aksiwas. Doto mo dito liu fosingalon ko singali ko saklan. Papag nagawa uta ka gangan man kada shibay melin luti inka in aksiwas ya kada yung aksiwas sa sin mo. Tamatlan ka din me inchiwas na ako la fal nagawa mawon nagawa. Bang masih matas kan, ketika kita sampai akit, mau katakan fakap masih langkat ngapain entah ke. Nah, mission jangan bangun, accomplish God's attemptive work, mentioning
spreading the gospel. Gospel singan pa me crucifixion, death, burial, resurrection, ascension man Jesus Christ share the get part shame it my the sam from kenya. Mashi for some gosh nigga algos. Aro kada the na medalong algos singa dia na galong ul ba the great commission ji ba din na lashken. Or mashi for algos. You shall be my witness. You shall be my witness. So me focus lan or ma lan me mission chenge, evangelism, discipleship, outreach, church planting, messingan witness. Pagkatashken witnessing me el daga fall na gemachi la kame. It's global, starting in Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the world. Stewardship is like management. Mission comes on action. You go out and do it. So, kat tagay net fancy. Kat matafin fella ching ede tagay nta party picnic mamma. Kat tagay net fancy. Maslan gat nga. Tokosalan gat. Makatash kya. If you find other purposes in this life, you need to realign yourself. Repent mo ching pain isusta kang online kat kalan sa pikat. Bang alignment ching ang sikyang yan. So if you come to the fat mo kung tagay pangalom si mo, na chisel fat mo kung sangay pakalam yan. Nara insang usi ikastalan which sing na ke stewardship we mission ching pangamasing katagain fakat sibelan God global mission jimang nakrangan ministry lowo sa tago tage ke gasko pa man pang tage Jerusalem na meeting ang taga nag Jerusalem na ngayon na ale ako lang that's stewardship ako lang nagamang. We're looking forward na gemasing nga taga akin may klasyo kepelching tak na pa yok sa penaslan met nagaway kung taga aske background na main kung siya mo tanga ispelay we mat nagawa ko sa in kaksikin kat ke mat klas matagal gep shalos na ina ni ispelay na akile nos taga na tamar cheska la taga redel na usil proile redel la madututluong we lazy name na tukun lazy name nga taga na usil storyline so we context na ke passage luong na to ko yang tukun akatiya jam ipluong kada taga transition na ke kunokon na ke mante from no chiba taga rong kunokon ke mante singa na taga kyokki ipluoma from kinya akatiya ki with that manakalin mit nga kaywa kalim ye kim na Charlie kulomalla kulokaksikin gat kyastluman kumalla kayegat tamtal ne shuwe aylashe kasidelia manko kulomalla neshepe kumkulomalla kyastluman aske pelinashulom okay shimin kumedal na mela lalfungi lal papa George kumedal na paela blessings finshak malala market met na kayo ko sa yung finshaki kumkulo malap kyastluman neshepe kulo malap kulo na malap tamtal Jenny Sikra kumkulo malap El Paso Thailand na kyastluman na ne Shepe Pite kulo malap ke astluman na tamlil si Wiersne Stinson Walker Allah tungo pange si met karters ke driver ya baye Stinson findafung la to pain ko was show lo wasan kulo malap ke gusto kalige po siya wasan. God bless you and your family. Namit pas ko siya kadaflo ko ng bell na siya tamalay el pa kuligat ke may fakat nge
là tôi có rồi tôi lao xe mẹ quay là ngã cái mía lấy xin em tôi dùng ấy ngã tôi có xe mẹ context we storyline so going in introduce mẹ passage como ritlung al flock ng bella tamal chisel global lab bella flock na ro Hey, klamalap ngan well down lipan. Inaglen be machilu mataka tugun. Ilagak matngaya ngali tagaluman. Tamlel Cordero, Freddie, Ewanchum, God bless you and family. Ebepet O.C. Thompson. But we are stuck wama. Tamalipanil oygak taringan. Ngan welal pe nakalin guus. Malutu tashoye ko, elta ko likiye kashashi. Shalena kashika tarik stewardship singe. Stewardship singa le ako min na namsinge. Elta ko yung sham kin na ki. Pagkalashka kin yan. Makat papail entrust yan na ki. Karangan yaklak komo. E na ki mission ka klensap makatashke. Nara ki malutu chinge. Nga kometa ko kani ke. Pangi mga kome ace ke. Kisa flan malutia. Masimeta. Caching nisan vakma identify panakela factlash ka kadamot ka nakela characteristic fake makum ko nakulen ye metsima sangken sipay na panang ipsiak lo ke malutudo ye ko kilo koren saptal ko swastolo na kaya eta ka nusi pitse si ke oye singan na ke generosity singa inganin sang singa sangken sipay singa aklo kadinakataye na ke oyema na ke rekeni collection nge in mashlun churches mapole dilokonak nga yok na churches makate tama dilokonak nga Gentile churches ke first century na ke oyema el ke sangen reklake na fkape na ipla jivena na ke oye ke sango elong siya nga kapel si rekla sila fka isyasin masak tuluan pa kaya ako melutut kay iplan sang skin si pa ising generosity sing kaya mga kom academy kay nganla siya nakatera fka nasinbat wiya siya let's say ingena kagatutut ko na week fashion ita kata fka lashka kun yesish ke kadis ke melutut sing na panang ara inigesta na ke malutut sing kadata ka inkan riti na ke merit lu o siya ka kiorek masapta si fason kos na ki alkos na masito ko aneta ka ke lu koren alkos fastolun ke yana ke akalamia tukun nga taria ke nga ta ka usi merit sing prele ke na tamlipan na ta ka inusi na ke epic generosity sing na usi si listen context san la messi kya kin belsho ke oye nga sikya maston Jesus matamalutut nge ka fini ke church koren agel Paul na mrichingam tawa ke rekma sapta se pason kos na ki algos sham kun maston Jesus matamalutut nge va fakt la ke mainge ke los ta ni na sie elo siak sie la fak lem ya kom si fil vlogonak Tokos Island Israel in Belsinge anan laman natin kasi siyak sipa sang aksa fiengen napangan fos simit matagal ke fos ak al on gosan nakat fani na ki kosal ko fact la pangit toplan lema el fact na si
Koi ngani kin na mesi kyan na sil tamil cheskala. Ngan aul gat ke wen tatal ku kip ipsingan. Nakatlong lail redel la forsak on gosh. Lasum na ke fors it gosh al gosh. Arge belchinge na riti na sano flok lalo. Na evin ko nam na ska tafalana marichinge. Forsit gosh pangan. El fat na selos. Tia malo wusineta pel epalla. Siya papal fliatarin wallal. Fos al gosh pangan. Ako was fa isko. Kiangan matal. Eldagan na fowos. Ako was from it. Orek locake in Jerusalem. And fell Judea. No phone. And in Samaria. And again. Yen loisalana fell. Abangan me marichimeta. Fos ongos na galigos. Orek ma si. Fos ongos na galigos. Nangyan nagadasum na ke luo koren algos. Fos tolu. Na ke ye. Fos tolu na ke ye. Fos tolu. Luo koren algos tolu. Tawana elos ko na met lo kelos out e yokligi kalalos elos sanke langchilalos. Fos algos ko fos akos ke sapta algos si saklu keipchen e siak na nashish ke kaya filalap ke ma kalang in nge e siya na sinsiya inorik na sin metwo. E mai nge tiawena kat finsha a met elo si fena eselo siyang na sin lem e na shish ke lang silang God. Wena da kat Kyle Titus, tawena el matawag met oy ngel fa oyepe aksha fila ingo wos kalangini. E wena kush yokyokoelik in ma nakaiwa in nalalpungi. E kas e tayak e monia nakaiwa ainge langsila wos na shish kush fa oyepe yokyokoelik in ma kalang ingepe. Ngatie kas ke sapkun awena ke monia lan gatena in akpayeshwos in lan los. Fashnamet nage fos shafla tagos ita kalang lan lem las Jesus Christ. Dal finne cash up I'll las cash up keyos tagos fa cash up ke cash up lag. Pangan marit luongan or ma siye for songos na galgos na luo coronalgos was tolin na gaya. When tamal triskal the giangan finshak tolu mal the shambram gun and jibana akyokye metiget fashion met na ke pricing. Couldn't identify lia goy na ke me kalang ching academia ke marichak luongan corin algos tolu na gaya maka dreadline Atlu akadaya mashikya ke my song in Maslon Church Gentile ke me first century. At tamil la akadaya ipsingan. Aksha fila in fact seeing kenik wala sin kenik kumin aro long kalang singe ke witche fashion. Pangan me lasinim tolungan nakadeploy leke
Nakataga usi storylines ko na contextan. Now by then he should come back. Finchak balan foloko. Aron namnas we got proy ke pelchinga. At proy like a marito. Papa kaslo mo ling bel na kayo. Mauto ka online God. Why na luto mo dito li singalon course akalin. Papa na kayo wata ka online God ashibain luti. Inka inaksiwasi na kaya masiwas na sinumay. Namnas papa isong yan ang gat kay siga dindi. La man pa kan men stewardship mission sima. Ito ka in kalan na pa ke from not sima. A true kaksigin ko ang broy ka managa wagay ng Jesus met lang war. Amen. Ay, kula malap si banakal mo ni yoks ben aslan met na kawan ke pelching. Me wana matagal ke stand la listen come there nga. Nage introduction ching storyline so kung banga. Banga puksi mga makin God give their credit. They follow along nage marsham from kunya ngata na introduction ching ngata kay kapashiye langkalang sima sham from kunya mo kapin malutut nage butsinga pang katin me generosity is the response to God's grace. Generosity singa tupukyan langkalang langkat na siya. Na vingat taga na si fe si mataga simleke stand lesson commentary na ke storyline so kung ngayon ikes na malututsinga ba epic generosity. Epic generosity singa langkalang ko inche parang sang na yok si bang. Nakataliya na stories ko pataga from kunya ke siya mo me fact mo stories ko bang mo Victor Hugo's less miserables friends sikyak stories ko nga 1800 by note mga reading akala mo sikyak stories ko nga me akala may pusapar siya me pusala loafing bread siya elsong kalbo siya nakato source nga akala mo dusin niya siya nga ito pollution bread siya nga digilyan so siya nga na itayak fell from school matawa kaya novel siya na novel siya nga turn into music talo siya sila na kaya music on stage wana in the some na kaya theatrical theater wana in the some na kaya me play siya nara yok siya bagan galang gala bukul siya nga show kaya loafing bread siya na eliket la mesingan tako we bishop siya nga ikesta mom siya nga el sangan welan mata bishop siya nga katkalan gamit or my church pang na mukul siya nga Jean by ni mukul siya nga el te shui malalap kama ikatla sin bishop siya nga lai karangal lang tukunel show ikatlangan melaro el pusela self-aware laman kalam da na background nan may singa may pusha partial pusela loaf suko loafing pretzel kelpos na ikatla el bishop singan lang kalang ikesta nom silan sapla el for la me pusela self-aware siya naro kadaliya da na wana lang sang folokan lang kalang lan me bishop singan may singa pang felchin naro mesikyak me gracious pada kana ke generosity singa when akalamila tena show muguljem metnyan tagain capture please mena tagain sukilya machingan fel chinching mach mai ket lake presinan yan dal tagain sukilya pa bishop singan mo telya el mo me el mo kif sina gel felchin please mena tagain sukilya pa mo
Eden apshela kif shilang na shil bang. May sang na shil. Ashkin nan ko. May pishapar shil bang halle kalle. Lofin prechu shel la ye ikash. Ikatlal daga bishop chingan langkalang lalil ikestalom chingan Prashela silver spoon chingan silverware chingan. Bisman at the guy trubilye. Oh, bishop chingan mo. Mga sang lal. Naro. Talle kestlang hien mugulingan. Mugul bushabashing. Fel chinching. Fel chin has become changed man. El folokle. Alle. Inchepo bel. Recognize bashaw dakla. Bishop chingan mo. Makif singa sang. Nara kadali na bang generosity sing. Eli kesta lom silan machingan taga kluk na sila is mo kif si. Na measure alla point me shampram sa kong. Kalala na ke theater play mga ipet. Measure alla point. Tamakil lang kalang sing. Nakadali na pa na yun na yung sang me kapashi machishel the gun again. Kat magpusha, kat magkulu, kat magkuso, kay mana kayo. Lakat checking your cheeses ngayon na, amazing generosity nga is still ongoing. Forgiveness nga siya nam. Pangi lang kalangsing. Siya nam me is ready to love, forgive. May the foundation, matigil ralang ka sa fella. Kating kalam ka masing. Naro, akalamia ke standard lesson kam mo. Langkalang makati lusinga pa oswela. Langkalang. Mamatla nga mo wiko. So in other words, bishop singan in church, eli langkalang singan. Makadil sang na singan naro me. Laura kel kulu. Eli na watla. Na bayta ka na ke Jesus Christ fin shakshina. Eldaga me wang napay makuduklal. Eldaga nanak makuduklashi. Nara play singan ka samram sungan itaya. Samram sungan masum ready ka tashik na mata ka ke between 17 18 French. Nage bakotan crash langkalang singa. Na generosity silang bishop singan na ke alignment na ke generosity, eternal generosity sa magtak ka kewin nata Jesus Christ. Ako maskin siya. Panga yoks ben masing ako maskin. Na kaya ako maskin masing molkin molingon liye langkalang singa. Ina na traffic at katindi sang na sinmayeta. Umni de pasikya ko. Tagal naga stewardship pima from him APN naga mismanagement singa. Naga line kiyap pima saka uskat nga. Naga may tolu masum shop nila mo siya rif. Tadi na sang langgalan siya. Liye makatash ka. Liye oyan ilya makatash ka ni musingin. Ilya na uppe. Naragatagal naga me Listen context sa hindi ka nageta. Na text luma katreda la. Proile kaya. Akalamik na. Wanain yatong ulpa shalik malututulungan. Jesus is crucified. He get Passover simari. He get 30 AD. 30 AD. El rose from the dead. El daga physically appear na sinmay. Daga kalam kaya masingan. 40 days. El sikyak na silos. Natako yung akalamia keme or masakta siya fostolo akalamia lanangaw le chika na sinmay ngan also so ka el fact na sinmay tamalu matan na choose mat konsum ni kanang ausut masangsingan na akalamia ke ma mot pangay tukunan singa ngon patati church issue sila or madlu kana singaul ang rala lam ngaw masam from kinike ke feast of me Pentecost masam from ke liftigas long dolin the capacity alignment ma
Jesus by the fulfill Old Testament. Katita siyang nagkato. Na ito ka na before his ascension, pangan siyang from ganyan. Yay kasto ko, meshing ngayon Paul. Paul ikas na ya Damascus. Pangan machimay kaso rin me. Som kalyay. Kaya kaso ke sapta ya. Ya som kalyay. Siya ko sapta ya. Som kalyay. Me. Church. Matlalan fung finan Damascus. Siya el som ke sapta ya. Me. Fos siya na ke singal ya. Pangan maching. Na vingat forward na ke. Or masapta singal tolu fos siya na. Kerpin or malangkad. El nakala. Paul. Kengon lal. Nan somus. Spread gospel singen. Ito ka na stewardship. Mission siya ito ka. Kat kalim na ke. Or masapta siya. Or masapta siya. Foson kos ni ke alikos. Na siya ito ka na ke. Luo korin sapta. Alikos fos me. Tolu na ke yangan. Ito ka na. Mesingen Paul. El somra mission singen. Akala me ke room singal siya fos singal tolu. Kala tia luo fos alikos. We. Siya tomote luo. Fos itkos. Akala me klal fas. Som na ke Roman Empire. As me. Apostle of Jesus Christ to the Gentiles. Commission yaki. Ting ni siya kang online gabi. Tatlay. Nakadila ka ta background nal Paul ilma yan. Tarsus of Cilicia. Tarsus of Cilicia. Pangan me siya me Cilicia Tarsus city singan capital like a Roman province singan. Or Paul is the me Elisus lewe. Or else automatically become a Roman citizenship by birth. By birth, he become a Roman. Or it ma sapta long do for stone ni ka long liya pa siyang pagbibiyak na. Nakala mi kel shak na for siya. Also sila lan sum na Jerusalem lan sum matayak lutut under the great teacher with Pharisee bang Gamaliel. Akala mi kel or it ma sapta long liyo for stone inu siya context siya magadim nila. Experience ma Paul il makin ka liefin road Damascus parela church plan is some she focus lan me mission about church planting nara Paul il som chief persecutor lan church kasi ben langkalan baklan yoklan God Jesus will intervene supernaturally as he's on his way to Damascus lan siya baguni kalye matalal fung iwan ang ako. Ara Christian ay daga wala siyang pinmang. Ilay ito na pala may casually muni church may matalal fung i okay siya ben Chris. Na siya fla itak yang elpaus gospel sing. Naka-clear church planting ngan malarangan. Background sila nga usiya na pa yang yok siya kating kalang kena. In Belgium, he was really Judaism in nature. Na Christian at the Ketla na sila na para si Ketla from suko from winke with Bishop siya. Bishop singan na enti na pusela silver wire singan. Kif sila na sila please man na sila besu gili. Na ke me with singan liye masma Bishop singan na eleklen siya fulla. Inche position el fulla. Liena pa lang kalan siya. Eklem mawlalan. Na chatting about that. Nagamasilal Pauling. Kashash. Itakyang kalan lang sa muni. Matlalal fung. At siya el sikyang na siya. Sige liya masing yan. Akalan na paela me. Tupuk yan gospel siya nga nag-fact Paul me. Mailarang. Tagata na pamachimay preach cap si mataga na Judaism na Christian. May nga siya namtawanan akala mi na masa pan Moses. Paul daga mo pa Judaism. Nga Pharisees of the Pharisees. Masing nga taga langkalan. Sige di masing ako masking siya pa grace spirit. Pa this dispensation of grace nga ako masking
May chin na ma chief persecutor lang church kilyak lail. Kilyak la bangal lang kalang sing na ako musing. Kada kada na tekta na si kumusing. Efo nga kakangay. Wako sa man ministry. Ashkep si kat liep finan ko sa. 1902 project siya nage 2002 project siya. Kata liye mas mautaga ka ngan God. Kata usi liye mas matinautaga ka ngan God. Now there's a crossroad. Gospel law siya pang makikiap siya, mapaye siya. Silela la shifen katindila. Makikiap siya, mapaye siya barsing. Na vingat tira align na ke machi siya kalamin. Arsing kene kluka. Na devil il daga akia machi yeah. Wota, usi lanki kiap siya. Akate likesta machi na siya tamal church kal na ke evangelist na ke kusan na ministry ako lang nagtagalan lang limit patle. Pag tafan na iket na siya ke which ngal dolu somla. Pangal lang ka lang siya. Naka-check pa na shook. Oh yes, ma. But plus na ka wine flock na ke. Papa yes, moli siya pa champram ko. Pakrising. Naragatin na taga mama ko nesh. Ingan siya pang. We're not obligated. We taga mo. Takotin yok man ka pa gesta na siya. Lang ka lang yok man ka dara. Paus kat katin taga. We ko wasin pang na ka wine fakak masing. May tayo taga. Umni Masih matagal ke 2002 weapon na masap poli champam ping. Masih matagal metigian mota grace. Takotin yok man ka. Nare tagal fall days na pa na sis mas kusay masing stewardship pa champam ping. Mission statement man God stewardship karangin mapayising siya man ang karangin yok meta ba kas nan God. Bakit masyali lagi? Nara, kadin follow na gemasing na siya feel na. Akala me siya me yok struggle marike Judaism movement sing na new movement sing na ke church matilad from nero. Wait niya siya na kemata choose nga siya na ke practice masuplan Moses. Nara, wait ko nga tatawin ni masipang mo Jerusalem Council church history siya bang dake Arke or masakta singan megor. The Ark Council meeting siya take 50 AD, 51 AD. But ngan tuwain. Na that reach. Me. Insiya sila mo. Malagawa mo rin kepel nga. Na ke chanta background nga. And based on grace of Jesus Christ mo kayo. Kung tisibay na kung kayo masak. Nan ka masing. Act 15. Or masingan megor. AD 51, Arke Bible. Nagadeta ka na ngasik pa na champram. Ngayon si Petro na champram nike tafon yet area 2020 nga Pastor William. Di kan taga fa masyapod. Kung tal pangay. Mun gumna if ngum dan tal kem dal lukay. Masapan mo siya. Church Council nga 20 ke 51 AD nakalamila. Masih fun na mapoint mo ito, ingin na pa, lang ka lang siya. Lang ka lang. Grace spirit siya ba ka? Taga fun na kay Jesus Christ. In other words, you put your faith in Jesus Christ, alone in Jesus Christ, kung isus ka nga naman ka, pa masih mga tash ka. Pa nangay masih mga tash ka. Na nga pa sa William Trambram ka mga nga kataya, pa nga masih ne siya pa kiyak mawi 17, nga Trambram pa. Nga kataya, Jesus Christ. Jesus Christ pa focus ke mas mga tasking. Nataga ke lang ka lang yok lang Jesus. If in check sina, pata ka na ke may pasapar siya ma-introduce siya with siya. Pang, taga na me, chief persecutor. Like kaya sa winning church. Okay, man lang ka lang yok man God. Yak ka na siya. Naramit tas ko siya eh. Kadash ke crossroads siya. Kadash ke. Fingom ke mta ke makikiyab. Como que é para show woman muito claro. Mas que é para para trair outro, né? Quando não tem a steward, quando you're not on point na que mission, na que me, que mission de mal da que metal long lá, que fosse lá que
kan nam jana shuste ke ngon man ka evin kom wi na makikiap siya bot nge kumata kya ko man met pa meeting na yok chi morit lege choosing council sing katte fa mo malal akolan mo si matagarun ka meta prefigure point to one person may go shit mo la sing pa met plus ko sa me tam ta ke kan mata ke ko inche wu wo fu kunan we line si ma ette ya ko sa ya wan le ngai sang ngam ta atian mo gan tang ta ka bruman la ngai ta ke we patat ke line na ka shi u se fal na ke man las akai man o sing wan ne mo sing along all the brand nation na pun pem na kada ta na mashing eh makikiap si patab ka way amat las ko rai nam sing makikiap si therefore when we're not stewarding it right one stewardship kemang katina liang wo nara with that e pang e from photo to ni kesla storyline ko ha ta ka usi kuting context ngan ada sampel na sil tamal la ta ko akata yamange iplu ma ka ta di proile ke retela proile ke pianya ta ko yang na ka transition na ke kunokon na ke mante so mante na ke wa front load che kunokon na ke mante front load kunokon apel chinga da flow ng pela na sil tamal dan ta ko eskal kulamalla ke flow man lo malap ke gomsaw kla ke me ilya si masikyak na ke laptop ti gange launching kat ke tagalal dam lipanin kan rala introduction she introduce she lesson context ako me vin data na ke lesson context nge ale upe ako min capturing malutut nge kate nan kamo sikyak malutut nge ke ar internet ka our cell phone our Tesla ka kainin ma oye mars missing nge na panangara ta kala ta kale yokin kanu si background jingan nga kumin kan tai fashionet na ke ipsimet ke iplu mars ke front load chinga kalmen factual ke front load chinga pa si fela lap singa nga elin ta ka usi in pa ma si makata ka kata ye ke met ke mutan wika siapa ke Sandria ko siya lupsela ke pellan Sandri school ke pellan itawiya nara efinen ko matawiyan kum Sandri school nit natol ngul sa fallen sang nanak malutut siya na nga ko me kufla o kya katleke eninan ke malututa para la salal kang lakkom para la le pasparita lakkom ke malututa nakilak kalemi besor si madurek maginge kikashalan kali ni kasana shesh basicat te kom dawek ke Genesis falani ke Revelation kat kanjvena captioni malutut nge shenarek commentary when nganlan gat pa ikasta mo na si koma factual bienga na ke crossroad ashkanin crossroad kat ndabe kemit mamda saipen ke crossroad si mamda wek ke 70s leading na ke 80s government vike kameshulela commonwealth ka independence ka republic ka compact of free association crossroad singan ta sikyak ke yang usumla nara masima anyurugingena pa solil karanganen Israel United Kingdom ye angawul tako David yang angawul Solomon yang angawul na konfinli na kita na 1945 tako na ki 2025 yal ngawul si bangan na fall na ki factual daman lipan la ako mas ki crossroads ko ingena na ki revelation singi kekla na silen kain tako connecta na
section akluid aklage sites lunikal migos longol dolu na balak kalimila katafana tako wiksingal dolu ay keklamang nara lengsi makapulisiya kike 2002 mass produsiya kinge katisyu direct magan lengsi ngan mayen eleusi mayata nasish kumkain liya na gamit mak masala orek magan yak lengsi ngan nasiya la government kamatlan church na kumeli pelay fo katalek kalam la misingi mait na fuku ko mal sham kaya kat first na gibalututo stewardship and mission nam daw keep simet ngan ki urek masapta si fason ko sin kyal ko shan kulo malam sin gat kyal dam lalipan el ko ridela maritan nara fason ko singen kat final loang na keda na kasin siyak lan matamalututan padaga ki fason ko shan fasit ko na kyal ko toplan lem na selos pangan nara kyon ko fak mo kimaingi kilos takay ni nasiye elos siyak sel efak lem yakum sifil folokonak toko shailan Israelin belsinge kikasing ni santa ko nasishan eldako fakla so when the apostles came together they asked him Lord is this the time when you're going to restore the kingdom of Israel Pakan pesima Zaptalit maini na yorol na dahil kisin siya na pa ingin na lemel na lang sang directive na sielos kalmen directive pa direction pangin makusya kaya na masimedefekan ba remain in Jerusalem matana Jerusalem na dahil mayang na rol well al tagani el dahil convinced tari dahil galim getari ona kaya kalamiyak ki meto sapta singalon gor fasingalon gosan la promise Messiah siya bange nara ki marit singan meto singalon gor fakla Simon Peter answer el tepuk you are the Messiah the son of the living God ki chon sapta siya fasangal siyan inakalami pa na ki Messiah siya Andrew el ko na tamlil si wiyal nga Simon fact na siya kat kodalak Messiah siya Messiah pa Christ nara kasin siya klalos mga siya ba el reflect expectation lalos mga siya maden mot ko nagi timing siya ma el taka nagi pitsiya nga nagi Messiahship nagi ma letaga nakfas sila nara masirela pa ke ulayang matan askay si mama fakekle pa ta sang na silos nakkengen kat finfolok tege channel si sangalya vasingaul fakla sikal asugong scepter will never depart from Judah lemel ta ki shuflal Judah then ta ki Levi ke shufin fong ke tempola na fact na scepters gongela it will never depart from Judah nor a ruler's staff from between his feet until Shiloh comes and the people obey him kumalipe ke wekyak lungula kar fasingalit ko singalia etaga benakkalemi na ke nara pangan kata mama orele losin nan ka na ke Messiah singe na ke expectation lalosan nget lalosan ay siya taga be samsam kunla as else maeta ka nabalak kalemila ay siya singal siya kung finridi ke kumeliak faksilal ngailange the Lord's kingdom will be ruled by a shoot from Chesistam. Anain, soloso ko may
kapek taga ki shapolal chesi. Apadel the shoot will come out from the stem of Jesse, and a branch from its root will bear fruits. The Spirit of the Lord will rest on him. Pangagata mama sang na silos ingan nan ka nagyamadal mo ka expectation lalusan. Na nagitaxi mataga na siya nge katkan lila. Finrak si lalos ngayon pa Messiah si madal mo ka nge indagain the kanaos la occupier lan Roman Empire nge. Padal mo ka na kiyan. Nara taga na siya kadin lila. Fingat sum nagi puksima wishamon yan isustelan lema luklong wala kat fasong siya. Na fact kela we were hoping that he was the one who would free Israel. Kat ta fin shakin mo el pataka inaksiko kigatle with Israel. What's more, this is now the third day since everything happened. Kat suming John on koshngala me kosh. Idali nagi miracles ma Jesus ilak fascia. Kosagiruk nge. Napadel fakla, this man is certainly the prophet who is to come in the world. Daliek nagi oye ushngak malrange. Na del motkalamo efke elfintaga pato ko siya silasha. Napan pa si Mael seclude himself sumna finola. Mayen oye madal ngat kunan de pangen ma elashkea. Tavong lesin lang disciples pa they mistakenly anticipate that Jesus will lead a political and militaristic revolt. Dahil motkal nag-iiplan politics, ko matakaw nag-iiplan muna. Dahil nga tangli, what better leader? Siya yama, fal nag-i-oye siya. Siya, kung finnan ka na, katang lamin siya tari, mes na kininbangan. Topla la pata ka lemel taga ke, first it kosh nag alkos kan elma, fakt na siya los, siya malawos, ineta pel pala, siya papal filiatari, in malal. Akos fais ka, kingon matal, taga na fawos. Akos farek law, keg in Jerusalem, in fel Judea na fon, in Samaria, and nagilan lusala na fela. Pangit toplan lem na silos. He said to them, it is not for you to know the time or dates the Father has said by his own authority. De malalo sinakalemye. De oyema matamalutut ng finshakuna palen fashkia. Nara, el den at opkoltal na ke lalos na ke me restoration sila ni Israel nge. Instead, Jesus tells them that they are not to be concerned with knowledge of the times or dates of such things. El da forang tepuk na kela, te malawos. Para lakalim yenge, te malawos in kain. Etapel pala siya papel filiatari in malal. El dal out of me order ka kademo me in kain nan ka ang ale sharma ile som nagikain nakngen. Napa fakla privilege knowledge yenge malan gat makay fun na para ki gospel al max sapes nga lulu fastol ngo lulang wangin na medita kilen siya ka au siya tiele pufen in kashaw ka wen papa makena extortation siya nga siya lwela met na sin matamalutut nge elanga keep watch. Tajakta
Nake oyesi makos in anain aki marslensi ilefloko. Paisi bena fact na silos ke medalong lakos. Fastulong langos kya nga lakos. No one knows. Wangan betita. Foloklan when natin mait. Lalata kange. Panamal fact pa. Elakalamig ke medalong lemekos fasingal dolu. So stay awake because you don't know the day or the hour. Pange o iya mga kung fatutulay kaya. Nagikat papatamasin ka siya. Elita manak kayo. Para katanda fact mo, el omniscient. Kalman ba, elita manak kayo. Mama kunyakle. May tende kalam kaya. Ma lukme. Nara, siya fact na siltal. You don't need to know about times or period that the Father has determined by His own authority. Kung tinin na inito, pelsingan ka pulon pelsima, papatamak, inka siya, elna na, otela ako laki kalal si fena. Tajakta, kasima, elka in gashaluskia pa, you will receive power. Ki pelsima nganlan gat taga na fuusa. Holy Spirit. Na elos siya metlo ingan testify kel. Finan Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the world. While akalemi na sielos ke fasal kushingan. Nage fasal kushingan, the God na pangan response lan lema. You will receive power when the Holy Spirit comes to you. And then redirection jilan lem na sin matamaludut nge. Focus lalalosan in kain matake. Masimalik Kare ushe me lutu chenge si bana dafula ke fos alkosh. Kasha na ke mari shambram kine. Na ye na gat flok na ke me fos alkosh e shinge. But you shall receive power after that all this course is come upon you. Watching about the go in akalamina ke me o yema katagadiana ke kalan sapsing stewardship management bagatram from pin. Yokshuba gadin karing in majima chijasil chfena akalamina. Eloshin de somni gen Jerusalem. Eloshin de na somni gen Jerusalem. Nega na itak yang my sanction. Now Holy Ghost, the third person of the triune God, by the Gauche, me, o yes, malakalam begason, gospel also metigi, el, me, there's nothing chakshing. Elakalam mo, my sang sila sang na silos. Naka-tram ko in Malitilan Church. Ke unit chef la siya koto siya. Na siya ba na flock na nage o yes may na alikalam na siya kay siya matalal fungi. Locally church ko siya lango siya ke walang enya ko maswan ni ke church Central Texas. Honolulu. Masing pa na ganun tapang.
mana pa sila kadash kang ngonching. When kat the Holy Spirit magana pa kan refill equip kat nag-client option. Pang stewardship si may na ganito ka. Ala, di na ge. Now we cannot move forward. Niken ang ngonching pa si masing. Elme, ela ushin highlight yan na pa ela. Ngonching pa refill na siya katinako lang nag-return siya. Flok silang lay mga. Tekain mafela pa ikesta katinako lang nag-flok siya. Pang turning point siya matagag was siya. Focus ay highlight a unique task me. Wait for his return. Pang masing. El akalam niya na pa ela. Ngon siya nga pa. Eu siya kasi. Eu siya kalam siya lakom. Kadin steward di magay na malangkada o kadin sumra mission siya pang equipment siya pang ela equip kat na ke machine magkate si pa na flok na nag-issues ta gangon siya na ke kadin kanan ke when our shares left Jerusalem kat so marshe at the end of the world, awangin ko si matagal ke me ngon man God. Or awangin kalam si may nan point kat kating fakat malan God. Yok siya akong kalam niya. For us, therefore, to witness na sin God, witness si malangkat na sin fellowship nga record commission siya nga ngan langkat pa nan point ka to kadin na kanyi susta ka ngan langkat naro sapta si padash ka nga sapta luweta ka elos mutanan me ngon patati nga fellows takadin di directive siya matana mat kumsum Mat kumsom ni ken Jerusalem na ni ken me. Utakot. Got the Holy Spirit. Holy causes come upon you. Masing yok siya. Katika intaga mo me kat kan siya na flash som ni ken ngay mo Holy Ghost le ni na na nuwe. Ashin kat pen kat kamang. Naro but that's the lina ke o ye mason baptism rang na ke forthcoming na ke baptism singa na Holy Ghost singa daga with fire son chifana la kalan methodolu foshingal shi I indeed baptize with you with water unto repentance but he that come after me is mightier than I whose shoes I'm not worthy to bear he shall baptize you with the Holy Ghost pangamasing. Pada ta lihat na law na pay masing. Folok na nikem daw ken me gospel law song na ke. Chise fat na si Nicodemus. Ne ke si Jesus te gangon lan ka, di kan niya. Kada sum na ke sapta ko ke son ta na akademia chise fat na si matan Samaria siya. Kung tina on si basum ni Jerusalem kung taka ni ke Samaria alu na si manifo katin yon pangon siya pasampram kinyang naro therefore kamne managawa daro kadena na kanita la kati shustla pang masing got born again regenerated if all the yokshupe when Misha spirit lost. Now, the only way we can serve the Lord is in spirit. Para yok na pa kanmen makatarang. And I'm telling you, even kung misusya kang online God, kung may siyang rules ka tao nga isang usod, o kung may sukastan ka din ikwebi ko, may pangarap malangon. Rap malangon in matalad for niya, lay ikwebi may chingan, sangkastan ka din ba? O te akwa, te fashion, te may, o ya matagakatli na ke,
mit ak masalang klein sak nge nga fucking kulu nga fak ka din distinguish crossroads suguma katash kenya na finan ko shine Watertown Bible si mataga uskat nge ngon wangin ge bar katash ke mange bar katash ke in yok shubayen faksila Jesus nge nimit kom som ligen chusiem ne kena ngon singa utel ko pang mas matay na kanash ke nge amitlas ko shai but if na Meshingan, message nung ito ka, ko iyak ke, Day of Pentecost sin. Or it maluo, for sinagatol. Pentecost, Feast of the Pentecost, kat flok na ge, ref me, Liftikas, long old Kafai kos masam pagkinyak na. Kafai ako si meta, academy, crucifixion, dead, burial, resurrection, ascension. Tagata na pang mas magatash ken. Naro yok shupe kadin kalam na ngon nan kadina nashish. Ali adamar la tagang ya taga pick up akda yana wo male elak afrashing da na. Tamna ngasna ke a day nak yokye. Inak yokye yok shupe yen me ngon nan kat. Ero sinta na choose them. Nige na ngon tago. Lang akom digain tago. Somne end of the world ang ngon il de wikat. Na pata ka reflect na kaya oye magat kanan ke sikyak finan ko siya. Magka crossroads ko mga dash kaya. Ifo, papal si mautaga nga wan ngon ke. Na nga mo panganan si mga dikiyo. Nga flow ko ng pelo. In fact, Wala kong sakta. Lumalap yung me. Kaya ka duskat menigi mga singayan, mga tesikyak ki accident ki wangan sipe. Lumalap ki kaya siya lumaki o yesinganin usipe perspective siya ki ling singa. Mga simit ka din na nito ki fact silungan ngan piggyback na ki mesir akat srolaliki mga simita. Paano kasi siyak si Mayoko? Siya directives ma kadina nashkaya pa. Papa na John Baptist ila kalimia. Jesus Christ and yokyo kailik. And trikeni. Na fin lang si Marikle. Ki payapal si ma kadak kalimia mo pelak tolule. Mass produce ya ki fin gatoik na ki electronic version jing Ala kalim lang online katwangan ke. Manmalan kata. Wangan kan mistake ngayon nanan ke. Na masisaya ma kisipin ko musya ngayon pa. Matlan kat ma katfak mo matsupong eh. Masi kamen nga taga mo matfak matsupolatan kuluk. Jesus Christ pa minansin siya. El paeni na katinala loang na kaya. But call si Elvin sensitive ki feeling lala and get out of the kitchen. Nanaklo man de yokshipe. Feelings lo man de yokshipe. Urek malak kumapan mo lala maita. Paan masya ma yokshipe. Laka din ang earth feeling laka. Mga immaterial. Products in davong le. Kadita lak keruf le. Irelik. O kadin matana ke. Panganir sige false doctrine. Na masira nga si kaya pa. Makiat serve God and Mammon. Ako na lang wala ko skilensi. Nara, kat sumararek malan government. Nevloko, tawangan pelas, ingain, weye, Genesis, nige Revelation. Na pa, we're being showed up nga. Kishbin wiwi met lasha. Kishbin eyen si lasha. Kata fulela na mga infash. Kat fongi malutuda.
Makina akkay factual damlipan nge in ma kat look at the perspective. When you contest simarekle Mount Carmel in Mashlol behel ang foko prophet a prophet silan gada ilang fin ma kumdel ngal kinan kumdel we prophet sa dalum delngen dake the malan gada by fashke since ba how has it been working out for you floklash kiken say mo luman li la kumdain si wo masingan nanjikum nga atena nga ucha ki 2002 ki cleanse po atena am takin si wo I ended up hospital 3.5 years ago antang gipet kia kaya nga ikin tikin si ifo ka wala ka tena lang yale nara kitamli pa daga kata yadari na ki you will receive power when the Holy Spirit comes to you. Redirection si malemel sang na silo siya pa ilak kalamingan. Kilo malap na lipan. Manjud ba na flokan ma Luke long lakot fasang alya. Elie nga sa at wala ang lan papatamok na focus. Ekos matana in city Jerusalem de ke pel si kos fa. Nuk yang ke ka lang me. Skili language mataga ke lang mata siyang Oh yeah, okay. Naragat netang liyan na keta na first si mataka nga kading netang liye som ke abstract na ke specific ke ka si masamram kunya ke kalan kat kat finloang na keta na parallel siya sin maslon prediction sila Jesus o even message sila John Baptist nga ke forthcoming si ke baptism with Holy Spirit and fire. Napameto tolu fasingal siya kalimila tapa na papeptay si kosle ke kof inauliak. El siya takatukuk el kalikia. Ang atya falin wis falaklal el fa peptay si kosle ke ngan matal Nakat finli faksingan naki-parallelism singa tana Luke tolu fasingalon gosh. De John tolu skalon gosh. Luke tolu skalon gosh. Elange. John the book fact na sielos. Nakewa. Paye nga peptay si kuus lagi kof. Siya ka siya kaligiya. Ngati falin talala alosyan falaklal. El va baptize ko usle kingon madal nakatangat ang lita na message ko nga takin na eco events na yoksima taga sikyak ke lenin Pentecost nge korek masaptalu fasin getolu siya koy nge len Pentecost sama elos na kewa takayni na siyen nuknuk siya fan na pasyasit tagain ka sa ome. Perspusyanak kasan elalab. En nekla na fon lo me los mtawe. Lo singali ko na esik me na sielos. Unfellows na kewa. The day of Pentecost. Kadito. Ana fakal taon lipan ke liftikas ng oldolo. Wasingal because gisngalon kos annual feast singe is celebrated after the 7th day after Passover. Jesus Christ is some in wiak faletje Passover they become the Passover lamb. Nakatlibel at the day of Pentecost was annual feast. The good day of Sabbath sige Passover unleavened bread. First fruit, Pentecost. Di mga takla na tayo mulan lem. Nara, kirshipin
state ngel determine ge passing of weeks. Nara 7 weeks. Paurela kata pela bang mo festival of weeks. Kanen Pentecost singe pa 50. So named because this festival was celebrated 50 days after Passover. Ana fakla dam libana Pentecost singe season 3 major annual feast festival. Siya may choose nge Tagana Jerusalem in Ganakfalachi. Nara, along with Passover, 50 days earlier, pa Delmo Festival of Shelters. Now, Malachi Jesus is crucified at Passover time as the Passover lamb. Na, tukun na nangaul, na lensingaul, tatapan na ki tagalan ben me, Holy Spirit singe. The Holy Spirit came 50 days after the resurrection, 10 days after the ascension. Na shumanyak mo ki urek ma si fasingal mekos archmat lalal fung siok longud pakalamiya ko. Siya ana dal mudake enji dal mut ko na ki same upper room makalamiya ki urek ma si fasingal dolungan. Siya elos mut ko mo elos mata proy ki me pakalamiya ki urek ma si fasingal akos. Masi masikyak nga election na ikalavelo. This day would forever change the world. Nakatsum na ki first saptalo, first student na suddenly, anay kitinpela na mo, matalal fung ita kaya ni, dalong pasasi ka, roaring like the windstorm. Call and pasasi matagang eh. Pa, del orela, analakas sinake spirit singe. Siya tekan liya. Tasak tayo facts kaya ilos kain akilin. Mayen, anan pasasingal neklalin lomo. And si malos meeting wenge. Apas mo niya kiyorek masya, fasingal dolu. Kaya si malos tuani, tapray kaya. The great sound of wind was headed. That can visual image ke what look like flames anain a lawful taka patati fellows. If again lawful mind symbolize na ke speech and communication ke gospel. A single symbolize it purify God's presence. El kain sakla undesirable elements kimulan mo ito. Inset the hearts of flame. In mapay nanak tukun undesirable elements nge furiya kakin kasimit na at the same time might nge forla ignite the life of others. Nara Pentecost singe confirm your validity sige Holy Spirit. Ministry sima taga ke e. Narakat folok lane Mount Sinai kipel sima el taka na kiansi. Ay na ingi na ke lenin Pentecost na inga taka na fellows. In the symbolize ye God's presence is available. Na sielos na kayo malalfungi. Nara events yung eldagade ilak fonyela ma John Baptist ilak kalimig ke ngan matal ke baptize lagi akalimig ke luktolo vasingalan kors. Agat finli na ke faklal bidera ilda alut na ke faklal soil ke soil saptalu vasongulay kors ke langulya na ash me event na yoksi ma soil, met palasik soil, ilna na tapalye ke. La, elos na kayo malal fungi, na pasikya kelos mamda ke room singe, dalis blessing singe.
Wangan sielos excluded. Inakalimila, God is at work in their heart. Naratagana din liela, and you will be my witness in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Holy Spirit singel daga empower na daga te empower mo kayo na abang starting point lang church. Nara ke siyempre kunyak witness nge. Daga nakalimila, witness can be interpreted in at least two ways. We win a context from one kiyan. In one sense, kung siyempre kun el siya maliye maasi, loeng na kaya na pushle, loeng na nake in be part of it, elay witness siya. Nake oya si tukan, ada si del, masi madel kain, testify na ke. Something being deposited. Nara, kaya matamali to don lem nge elos metloki, milos tiyeng first and we pen anake ministry lan lem, we pen anake enwaki emolyaklal, ingena utaka na siya los dalin kan liye. Milos lok yang witness in the second sense, la del kan usta gospel singa na Jerusalem, tukunda ka sikyak ngan madal na yoroloso, Judea, Samaria, and I've been fell on the phone. Pangayok shipeyen intapan na ki kalan ng dahil singin ka na fellows. Napanangara kisam kunyak na ki fresh kong ends of the world. It'll emphasize that Jesus el ki matamalutut ngayon usta message in mula lasing na sinmet na kayo of infella. Wangan mat excluded. Now, in order to do so, it is a significant undertaking. Masima itakyang na silos ngayon pa, elosineta, laka langan matal, ewalalos. Napanganip si Meta, hindi ka nakalimye. Naipsita ko ngayon ka na, samsam kunyak na ke, iplal Paul, and na ke church, at bayat ka na ke, oya si ke, lesson objective si Meta, na ke oyan sang. Nakatuwi ke pa si ngayon sang sila tamlipan. Then ganda ko, me, kasa na ke ipsimet nga, na fakatruang na ke ipsiak luong nga. Inak siya fila from luching nga. Tamlipan, lamalap, pange, siya flayan ipsimetan. Kulo malap kya katina wubo mataga ke ipsimet ngan we na malotela yok ko yego ngan ke yok supeyen me kadin taga steward di malan gat na ke mission ma utaga na ke great commission jinga na we cannot move forward without God the Holy Spirit, the third person of the triune God. Katte kai na namugui Diki ako makadalaki atari when nakalimyak tikin tamil cheska lakaliming one patati losing the song fine instruction lan me Jesus na sin much sakna na pelche na galis andal som da wek taka na si komu jenge na ke o yesing ma mas ke mishenge context lan ko san lan misu ba metlash ko sai stewardship si magat akate ye piang siya penagyan na ke me kat manager na ke malan God kat karangan malan God may eshe na shish entrusted us with umer liye masingat na may tapauso pero tina fast fun na ke ako kan God Nasi akal ni masing met factual tamil trace kala siya kla ifo mana phone siya dina patulog niya
as part of stewardship managing malang God. Kaya ka liya na pang supelal setan. Para matilan fast na mit. When they cannot function along with principalities and fellowship. Equipiak may nga tagay kasaume. Jesus som the Pentecost mako ako giday ka kafange. In a line na ke or malang God. Katali da papa na katashkem sing. Itak ta mapay sing utak ko makikiap sing papain ka. Na may ta mata yakke katpan mapay. Nara kespen mercy, katram kun grace. Katram kun langkalang yoklan God. Ikak ta tamalay sing landa ko. Kat ako na. Ako na nagkatakalan ni mit pat kat ni kun volok sing. Na volok plasha met kusay, we need to go back to 1902. Wana nga kalamye pianya. Evingum de volok na ke Pebble metal ke kaskusay. Na kung din ay susta gangon. Kung mata ke moli ni kwa. When fakir tari fakin wixing al dolin ke singa ko sila itak the section at losing. One in Calum, one in preaching. Kanam din na Calum ka ko kwan God. That is just the truth. Upfront truth. Ke mas makusan lan ni online ni shash ke machine. Mana yasi. Yok shbenan ke broy larsha. But they can move forward without God the Holy Spirit. Jesus perfect na si magsakman. Taga tiek na si kum. Na keme, masimay na kanin karang ni mit. Gaslan God. Steward di gaslan God. Babang nakawata ka ka ngon God. Wang ngon ka masimagatash ka nga. Now, therefore, we are not even moving. Mweda magat fast na meda magatin. Di na kaya waksikya. Katliya mo siya nga na kaya mission. Mana honor, mana party. Ako ng pala nila, tamil tres ka lang daga, at siya fila. Malitina mo ako yak nga. Tamil tres ka mgula man lap, fast na met. Mgula man lap yung makin niya, usi pel sila. Kulo. Amo mute tamlin. Well, bang glomala pale me. Anan challenge yak ngawi ka ki internet na di ko kanin mga da. Hey, bring it on. Bring it on nga. Long siki. Fast na met. Kumsat na yun. Bello le. Masing iwot le nga. Okay. Me, tulogon niya yung mga itong vlog ko. Kaya kadaswang nag-iipsiyak luong eh. Ka-check na siya ng stewardship mission. Siyo yema, nga kumina na loang nag-iapa. Falpe nag-ipela, pelin text pang eh. Pagkakarangin yan makatid sinasikuman rik magana. Ay sa mo yelo kaki. Pelin text nga utyak nagi stong at chet urik me price tag ma fast na saplak. Mafansin nga liyak malim lutolo fasyo lafka. Tabangi o yesi ma ngalingan gigastan gata. Ingkanda ka sakla na nak lakakoye mangamda kema usi akalamye na kimnuka. Ka fin na ke oyenge. Na inge na masingan siwo ke apa. Ngayon na pa mayen ngakan di ke mudandan kia ka dalikti ka lapan misle singe ngan singem singe. Kesipen makastan gat kasikat kem singe. Nara ngakan dan singe sham. Malam tolo somla nga pangon na safla dari. Na pakoten singe ang ataka. Nara finga fakla maasita na mokle kom yak teksin loang na ke. Matak kuluki kom. Inkenek si makan muli komle.
Kung fin pa siya matrubo nga fact mo, kung sislaw rek maluman diki, masi mayokship mission, stewardship, paurek malangata, kung nga talya nagal sol. Toko siya si Darius, Naligi Israel nga United Kingdom ke sila dal toko siya, at toko siya na siya flabalal dal nga. Na kumliyan na kaiplan siya po. Rick masima, falade met kyo Rick malangata, akum sista sum nagi government. Kalme yan ba kung prostitute Rick malangata. Kosrosi pangan. Ashtari katsi. Akum sum surf katsi siya ba memen. Medam ta sane kum guminto ko nayak siya desuni kalme kastungol dolo. Iba ka tamla lipan ikan ko nayak. Stewardship, mission. Tikon internship lal, tikon lutut payapal lal. Paano nga manta, si stapel lal na ke. Ako na lang wala ko skilain si. Na paano nga rat, nakati, akmay kanya kat ma, wala. Magkat prostitute direct malan kata. Luwen pella siya bakat sang nasin kata. Luwen may sang la siya bakat sang nasin kata. Kasi may danget makat sang yok. Talong ul sang ekeklalik fin masangan. Allah siya pululeye hindi alakalam la siya sang masangan. Stewardship. Na Paul church pa siya manyak nga. Narada ka na siya ka din liye. Nagkimalutut siya nga na segment siya ko nga. Lukor and alkos. Fastan ng liya. Ilaos katlanik relief projects siya ba? Daga siya manyak nga. Na relief projects siya being managed by Apostle Paul. Ano natin fundraising initiative siya in a biblical sense. Nara, kat finanan ka na ke, lata si mitlal Paul, mitigilata si ngayata na, esim na ke yak lang malongkos. Na, kilata si, anay nas, make weekly contribution, na ke funds si. Funds si ngayon ka na ako la, kung ano di ka siya currency kalongkos, fast siya na ke ako siya. Ingay na ako lagi pa sila sumna wengan. Na Paul sumasta lukorin ke yes ito ko. Na collection siya ke give single da ko. Laging backdrop siya na ke luti sila Paul ke stewardship ma pa lesson objective siya met mataka ke malutut ke week nga ke lukorin alkos. Na timeline siya ila kalimin na ke relief project siya ila plan siya in spread over several years, given that Paul did not arrive back in Jerusalem, nikiyak lang malalkos. Kung kan riti gerek malungol siya fasingal itkos, korek malungol akor fasingal itkosante. Nara, takota, mapay simit mame takan ritian pataka ke fasak tolu akosan. To analos ko, na metlo kelos auk yokli kolalos los sangelang silalos siyak na nasish ke kavelalap ke mak kalang sinasin siye inorek manasin metwo nara takanasish ke kasing nisa fakmo I assure you that by their own free will, they have given all they could, even more than they could afford. Nara keyword siya hindi kimasing but free will siya own free will. And that sang contribution lalo san. Yokliki. Above siya kakuran vakla, they made an appeal to us. Ana hindi ka sulpe, kaya fimasi siya iya. Siyak. Inkain sang kasalalos nga na ke karangan yan
malan ka da kinash pin ka lang lalosa. Napata ka na shishka din dala. Paul el taka continue to press the Macedonians ke attitude lalosan na ke sang lalosan. Na may in fact sila, in fact la, met Macedonia nga el dal calculate la lapas del kan sang na dasangin yok katashikliki kan yokliki. Na safla yet na el dal sang yokliki ma Paul si fenal expect ye. Masi nga kuminta ba si fakkel bolo pa el reluctant el den alle ke is cash ke money tasakta aseni nanake nara he was reluctant to ask for money for the Jerusalem Christian tasakta met Macedonia nge shulela on their free will they siak they beg they beseech to be part of the privilege in kind esang mesang now, what commentary na han fakla, for I testify that they gave as much as they were able. Fakla del sang yokli madel kain sang an makingan, and even beyond their ability. Now, beyond their ability, entirely on their own. Now, in orala case, sing na sin church Corinth na siya policy na siya. In fact, la ko siya na naksya fila, may sang mako shamteka. Na para Paul usye petsesi example kan church Macedonia. Siya kumgande ke lo Corinth saptal ko fasi. Na en singe Macedonia kadetala el sisin region na lelen north ken Corinth na CD makachamram genge ba Philippi, Thessalonica, Perea. Kumgande ke orek masaptas kalon kosh. Saptas ngalit kosh. Kafin saptas ngal doluan. Naki Paul sim na sin matrom nge. Ke pulan pel ta ko nge. El academy na ke me o yema samsam kunyak nge. Ke province Corinth masim sim el samsam sim genge. In fact la ash kato mamata ko in kisyang matalal fungi ki church Macedonia nge. Darakta finne ash mama kisyang alos na ke pakalam ke lo Corinth algor first luongan. Anen ash extreme poverty na we pe mayak kayo the masima amazing and bailma mama ore ke ninge te mana selos darakta mine ore malos orani bailma inorekani in sang kasha congregation singe in academy ngan lalos in sang generously na sinmet nge na para polel rekmakin na Macedonia yokmen church Philippi at orelape sang na silgil tamtain gelpo husye darakta eltena academy lappa specific amount ma church Macedonia da sang dahil academy na silos ke kain oyeluo na categorize siya mo ipsimedan ka oyesimedan ba etal sang may nilos kain sang na nakilapaan palfak ke si Corinth singalon got first luo el fact la madal sang and del sang may they were able karakta nakilapaan wang lapas si malfak la ke category si tagongan pa alakila naki-ability lalosan. Na pangan category lumay ilsam kun na sin church Corinth. The giving level reveals that God was at work in and through their sacrificial generosity. Inakalimila katil willos inorek malalosan in sang. Si fena sang gisulela lalosan. Nara fakla Kishipendel entirely sang ke
free will lalo saan. Na panangara Paul el factla. They came without coercion from Paul. Kalme pa. They Paul pa orela special the sangan. The sripin sang lalo saan pa. Market generosity, free response in sang anain market kalang. Pangan special malakan akatayakian. The sang giving gladly. Pa o yesima de el sang kian. Na bail factla. Mainge Diona kat finshap a me de lo sifena iselo siang na sinlem na kilang silangat. Kalman ba the Macedonians with Macedonian was giving was not motivated by desire for praise from Paul or other. They make coercion. They ma illusorella Polen kan kaksya kanalos ka matsayan kaksya kanalos. Tajakta generosity lalosan enganin sangsingan fundamentally motivated ke shilela lusifena inkan kalan sa pakat. Nara stewardship and mission jabangan. Nara masimit art dedication silalos na singkat. Inkain express desire lalosan ke lalosanin ukwe. Direction vakama gastan kat sapken na silosan elos ako lang na ke. Dal sang ke sipen they knew they were gods. Everything they had, even their very soul, were gods. Ma nakiwa mamalalosa. Niki mo lalosa, soul lalosa. Malankan. Nara, kilo siya tao yasing ngayon. Nara la devotion sila daldalin serve Jesus. Tok siya lalan. Ke ana siya o yamalos. Ka inkay nakfashi. Napafasya kon ko saan fakla. O na takat kail tithes. To anal matawag meet. Oingel fa oyepe aksasya yela in kos kalangingi. Titus would return to Corinth. Eleflok na Corinth inakay matalalfungi. We in aksafila share lalos nage ministry in sang lalosan. Nage collection effort lalosan. Para udakay nil Titus ngayon. Mayen previous visit lal Titus ya. Ilta encouragement me Corinth nge in continue collecting sums of money ke week na kaewa na ke church Jerusalem o na ke pole la kalemi ke si Corinth ngalon kors first na ke ako si mga kalemi tigas tagi ipsak lunge na mayen anay na shakilin ye in pelsi nge mo sang lalo sana nan matawakin chikeni na ba challenge nga daga ke foshakit ko na silos in moklelos wakla oana kuos yokyogolikin mana kaewa in lalalfungi ekaskas etaek en moniak na kaewa en langsilos na sirs kuoswa oyepe yokyogolik in makalangi ngepe it goes na gal goes wakla the church the Corinthian church had great amount of spiritual gifts. Yok may sanggingan ara keshipen lalalfung ilalosa na arson and gifted speaker makan sham ke lalmet matlangat lang silangat na sayan mange polel me aklin la sang lalosan we may sang siya madal sangan kipel si madal Lorraine ikishipin mokle yakelos ke challenge nge takata na alikashing ta yokliki narat top the book ken sham lalosan pa dalra lamang anain
top sinake sipen lang sila los menelos met Christine dalo ka los temo los met Christine Paul el dena sap ko na sin met koren ngin sang ilak kalem yemake na ke kasemo prove the sincerity of your love to Christ pangan kaselorek magune na mayen konfin lang si met si wiyom na kumlila siya ni nasi you want to help that person na kung sang pel man ka attention man ka possession mushrooman inak insang kasha na sin machiwiyom sayangan mayen convince nga kasha na kalmean ba lang silo man el na sincere na patis singa taga ke fasal ko na kiyan ngati kas ke sap kun o na ki moniaklan katay na nakpay she was in lang lows. Nara masimaklin niya ka pa the Corinthian church el wealthy church el that pledged siya laban money na yok but they had not yet given any of it. Dahil nila nila pasingan da son na sang na pangan concern sila Paul ki this ka-challenge ma rela kasyangan. Paul was concerned that they might never get around to giving what they had promised. El siensien kun masima del shamte dalindiak sa fila. Naral sang oyen model luo na ki oyen generosity ki giving na sila. Model si mitmal sang na sila lusan pa. Isang kun na ki mit manas inina ki mit nasto mit Christian Macedonia. Siya elos the song beyond what they could afford. Elos ne egen poor Macedonian Christian na Paul el fakke model si mitngen ma elos the song yokwiki ma elos kan sangan. Na ki fasting Paul el taka usye masi. Na siyempre kung Jesus si Fena. Ke me fasi to kong anin mo. But Macedonia ang finne shown great amount of generosity. Then na kain kapshayak na ke Jesus si Fena el esang maulal na sin Koren. Na in fact la Jesus become poor. Jesus el tagana mat sakasap siyele. Kirsipen mat Koren ne. Nara el sang na silos tesingen inkan nan ka. Na in fact la he even voluntarily surrender himself to death on the cross. El sifena esang molal in misa finsaksing. Misa sima kulukemit akmakinemit kipulan palsingan. Polel urek maganasin mitngan. Nara el fakla kishipasingan taurela mit koren nge talagang na mit kasha. Nara Christian nge delos de safe makina ke lafakan la silan lem in kisyakan la si fena ngan kadali na ke luo koren ni me korsal kustana akalimila de me kasha makina pangana kasha na sa flash in the ko ekun simet kisyaulan kata kalmean ba they have a glorious eternal inheritance in heaven mawala na ke mol safla ke usu in kashaw emabelalos palfakla ngati kaskas ke sapkun e wala ke moniaklan katena nakpaye siwos in lang lowos takuwasi takalanglan lem last Jesus Christ dal finne kasha elekla sa kasha kevos takos fash kasha
Kus fa cash up ke sa cash up plan. Napa orataga na shesh ke malitu chenge kadin diye na ke la Bible al ko academy God's expectation la may ta ma wakla mo matlan gata fakyangat kitlan asin matwiya na sipa as expectation si na ke concern diaten lakom in kain aklen met ma poverty stricken in kashalos nara folokla na gyoleng matan ke masaplal Moses Shamram kun ke lifti ka singal ya fa singaulan fact mo don't harvest your vineyard a second time Mwet som shulbe is kushani lom ke me in krip kamelom ngan pelsiak luan folela kata krips nganin patatle di kienan mayen katasin ma sienge fasya telus kanurik magun makade sapkin mama pamange gaben de ke Deuteronomy singal bigot fa singal si fakla ash mit sagash bin mastos inen la chapel na kewa na para katapel sap konasin talik Israel in kan lieten na ke mit ma enen na emat sagash nara fakla and the issue is no less present under the new covenant na pa fakla oye nga sakpanas na misingi kat sharm gyoleng mata mo kayna Galatia lu fasingal fakla the only thing they asked us to do was to remember the poor masima sap kanya kadin na sama pa elos mas kashap nge na pangan kata mamata ka kimalutu ngayon kain astafan nget lash liyatan ingan aklen la asmadin na siskers na pa fakla even so money and its giving are touchy subject at church, causing many to avoid discussing the topic. Kikat ka shamram ke topic ke money, ke sang in church lasho. LC mama ananalek kwel ka din shaman. As na complain mo reflect ye. Na para gastan ka ka din rek magan discernment. Nag stewardship and like a mission. Fakla, perhaps we should take a different approach to giving. Siya baso iya siya iya. Mama kumin kain urek makun. Nakisang lasha. Namasingan bakakalamin naki. In acknowledge financial generosity, first and foremost, privileged response to God's grace. Kikaturek makun, naki oyen esang singe in kasha ino yesi mataka kikate sam kikalanglan kata mo in fact our generosity sikyak kingakom akulen generosity lan kata in fact God is a giving God pakalem ki elisi may sang si kimulala na kipel singa ako makalem ye generosity ka inganin kasha matwiya siya kad ukwe oyelan kata. So our acts of generosity, our acts of worship, inganik mga ako makalem ye ke inganin sang kasha matwiya siya elo yasi bema akalem ye na ke worship lakum kalmean ba nga akong bear witness, testimony ke Christ, ke rek mawala na lal, malara na siya. Nara, pataka na siya, inakalembye ke rek maluo, pasang ngalun kya ngalit ko siya. Kat finariti na ke fwasi cash ngayon. Kadel connecta na, the disciple were devoted to the teaching of the apostle, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Disciple nga, eldal
sista pella losa inkain kat finsum na ke metolong lager fasing lager ke longo komsom fakalik kastan God komsom baptize sila mo ito na kom set up discipleship program kom fellowship season sirin mo break bread broy nara feeling of fear came over everyone as many amazing things and miraculous signs happened through the apostles. Nara parela kat longge matlalalvongi nga natakayeni kalingkan share manakayawama ashirolusan. Na kung hindi singan oye singan sikyak kilos takayeni inkain masifan na man malutut singa takanutikat la. Generosity kanake engan in lashkakun may kasa na sin matwesha el top sila kom kikalang takutan kat na si kom amlipan nga may bangayan si ma naksafila ki malutut singa sit kon si punchline na ki malutut aklamala Akulo man lap kya kate yana wo mataga ushe from no chebange finshak chebange metla shushai ushe ipla lap lu matam treskal daga likiyange nagadeta ga hakona na game kuno kon chemit na ge wiko edaka ke Malachi sapato ikos na ke lu me tamul treskal daga read la broila na kate yana shish na mashima indaga wikat akaye kat ke mashima taklal Jesus na ge mo sang it's better to give than to receive. Pange oye shima kadinde na ke mo sang shima taka yo ke mit na fella shin. But Jesus. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Mo sang shima. Era kamon nashilos na gawa sa lalal for me. Kachimi siya face mo mabatbat. So common Christian masam from ganyan manchin fell on the phone na may sanction. In Islamisia, Isla makuluk. Pang may sanction freely give. Given by God the Father. Makelang siya. Now the common Christian, the saving Christian that whoever believe. Na pang fin shakshi magadashke. Kusang nan minishulo uso. Kataga broy ke mat na kaywa wa na kat mo ke meta. Intaga na ke mo sanction. Na ke online na ke mo sanction kumette sanga kumette doing fact mo sanction. Gospel sing good news sibang. Wedan taga na ke mo lesson. Na ke mara masing align na ke kumeloin na pello mo may kasha plum matakarun kat me na kumes sang rip makin na ke me fact great commission sing. Equippy church. When am I calling the life? It's not by compulsion no more. It is by faith aligned na ke compassion, grace, lan kat na sikom. Ke when Nathan, the kakalemiyak mo, he left all his glory, became a poor man for the sake of the grace of God the Father. Na sin me, might fell on the phone na kesben lang si kawit. Pang masing masking. My song sing man chin fell on the phone. Give she one more. Na ving got the na ke o yema matlalal fun yan. In song na ke me donation mo rek podle or makin na sin mat sa ka inequip mat no. Kati samram kun me ministry na ke stewardship lan physical needs mo kaya na kat samram kun be spiritual needs lan made. The focus singan na ke money singan. May ngan sang freely. When the line na ke free gift siya mataga even section na ke Jesus Christ. Kumedi na ke makataram singan that we are told, hey, if you come to shit makunum na ke
parking lot chinge bang masikya kat ta tin che wo so we are being when I not sham in we should kill the conscience lash then magana lash fell on the phone or machine bang oyen money matagana get me katlina get she basta the yak fin in Houston, Texas dollar among commercialize here cash ben lutis kikia bang machine na fa na pay take na shift met kushaya katago sham in me islam pa kalam na kem Google ash kat ukay ako klan maeda katina li o yeshma utaka kyangan nan katagal nila mga malangkadin from the first place. Now, I've been got freely to go, not by compulsion, reluctantly. Katling siya wo kaya akyoki pa mga. Pangamasing weekend katikan na nagkasap silang katin. Katika. Natama tres ka mala kesa talong ngan dia kintala sila nukumyak la inteliya. Maka niya nage wait nga usumte tu sanong change yaki masang emeta. Chili magadashka, live practice magadashka. Why changing? Even the by your own will, free will, low man, nagemisha she, mo yaks like Jesus Christ again. So when I can sang change lo man na she. When now yes it ne mata she. El sang no fong na ma she la. Centrali mo cash up ngan sum sang malala she dala. That is really not masang yakin chiwi ka na yok tiki na gayo katka isus la molya ke masang shafla si makatil china shish matlal fu na gayo wang keshipen langkalang la mercy grace pakatan yakla nakat kisyakin katya na singkat na gaw masin steward di mana kayo wala linga dai ke manus the environment laws. Nakat some like a mission in fact gospel ship. Pakatashkin stewardship and mission. One man got in an shish. If you know ma working in an tipong. If when got that work malan might te to go get aqua ma kalam get Jesus Christ. Also me lucy my song is my song about Paraclete siya, Comforter siya, kat Holy Spirit. Ay paus ka tingin no. Aga sugak sing gat kya akadaya no wo. Mataga akay gat kya na phone sing from no da bangan. Kadaga no sa na ge flow nang bell na sil tamdel. Nentaga kat transition na ge me kuno kon chimit na ge week na. Tamdel dress ka kung kuno malap ke akadaya no wo. Sibe kalmani shuil lap ke arslan mat na kay wan ge pelching. Kada flow ng pela na siya tamdel triskal. Triskal kung kulo malap. Anjin nam long project. Malap. Makan long malap ki kaya na yok makum da gabe insang usye kalme si makachiki ka din akata yekenge. Ang lipa gade daga na ki Malachi sapta toru fasit ka rin kising luo. Si versing effect mo main siwo na silo siya esang. Nagi front load singa dariya. Kadeta ko akata yake fasi cash nge liya relevant sila nagi front load si morik la dari nge. Na kisipin cash si mambrela kaya. Na vlonat pelo na siyong guminkain syupe lakin na siyashki mesik yakke Malachi syupe yang fugumetiki takana ke mulutut maka chamram ke betari nge kadin makain usipetse na kalem sikel Malachi met pala shuk safla siki
puktol ngolya morela oleng mata nevin ko kung min kain tawagin singan si fe singan main chewo na chelo sia asa evin kung kain si me background kel Malachi kat first me Why kat kulo malap. Why na tamlal just kan takalan nga. Puktol ngolya 5:12 5:12 na 12 chapter je ba deta kana nga ito na minor prophet. At dakel Osea Soil Amos Obadiah Jonah Micah Nahum Habakkuk Obadiah Haggai Zechariah Malachi na close Old Testament. Minor prophet nga lungan na fon na close. Na prophecy siya flash ya patagal kaya puksing Malachi. Pangan may fakat siya flying kali me puktol ngulyang. Na vinga clear na kaya tana ar sapta akos na fon. So sapta chine kaya sapta akos foson kos. Pa sham siya flash lankat na sintalit na din Old Testament nga. Nakadeta taga na ifen siya flash ga Old Testament nga taga ikya Nehemiah. Nehemiah singal dolu, fasakos niga tolu. So, event singan, prophecy singan, taga wanang close, masibang bang mo, 400 years of silence. Talagang, yang fuko, silent. When wangan masidore, event singan, na wangan peme, from kepal. Tasok, mga tasok singan. Yang fuko, wangan mafek, years of silencing at the shock, the own God was moving throughout that time period. Ito ka na, petan sitak na siya Daniel pukul. Kulon, benching. Daniel, kaya Trump 400 years, Daniel na lang Trump kanya. When Papa na ta kanya mo siya ngin. Daniel siya, utak na kaya siya megor siya, kadit ta Trump kung na sibak usya may palalal Jeremiah. Ilantain siya, som ta reading na, masih Jeremiah ta faka, tukun niya itnyaw na, follow niya metit na din God niya. Esama, na som ta proy, siyaksing God. Na iketla na siya, wikit niyaw. Asike saptaya, tayo vingat taga na ke, me outline came out, tak na ke saptalyo farangan. Petan chingaw tagal, Daniel li, dakang nan, me, rela, me, langasla, dakang palye. Mail palye, taga Daniel lo, fast nung lakos, angal me kos, saptal kos, sapta singal siya. Precision man palya laling aram may mo during those 400 years ala fast na pay ala pay na pay radan mo tikan in a line man may takinek tani le lash ke plan pe masikyak mga no mo mga sikyak era tani akalim ye line ya pe ke malan got nga takat kalam gana petan si may takina sil tani nga tan falakos Babylon, Persia, Greek, Rome. Na aksafian matan falakos ngayon, Yotsi. Now in generalize here, but that was going on, transitioning already during those 400 years of silence. El Persia, the Greek. Now Greek, tila Greek Roman. Now arts development. Siya yung penaties may spread silang natin choose nga 722 BC. Like 586 na Babylon taga is na Jerusalem. And siya Northern Kingdom Assyrian. With Assyrian 586 Nebuchadnezzar taga manatan nila kalan ni. Alek kalan baga o yang
alaga kanausla. Na may nga spread since that. Naragataga 400 years of silence in na our synagogue, our seminary, when the temple, our upang bang Pharisees, scribes, elders, kan may nga in those regions. Naro precision lang nila taga nake makalamyat nake government nake nation after nation taga na 606 BC usiya masipang bang mo time of the Gentiles time of Gentiles nga patagal mo siya nga ito ka na nike second coming siya payo chima tenili ke teningan pang precision man masing outline siya nga orek datar. Nara, if you got I mean, generalize, you should not, kada taga detail ye, dogmata, you should not overall. It's silent, director. Mark what is it then, la pataga shampram pinyang. Nara, period chimay that naga wicked nyaw sing. Pa, gato na pa, if you go from really, then it's up to you, was no lago tinga long di course. It rejected. We go ngolia el check here Jesus Christ pa sama punya na bange me ascension bange el check molia el som we go ngolia siya bange el itak yang we kit ngaw landi na vin kom som in general mo kana anusot kom som ukay project ni kak na nasyon we on ngolia out of those 70 material yang chikyak tar we go ngolia Make crucifixion, death, burial, resurrection, one Jesus Christ. Also, na kaya mga siya Old Testament in the Judaism movement, siya na click na din ka ngan sidetrack yaki. Apataga the time of Gentiles siya. Time of Gentiles siya. Katanta sa ano, masih mapolis musika Rome sakta siya fullness of Gentiles, siya na time of Gentiles. Fullness nga pa me, dahil nakadin mag-fall, tayo may ito ka nag-grace siya. Kataas ka dispensation of grace siya. In Maston, we on ngolya, we git nga uli siya. Na mas may takyang na siya Paul, makachambram ko nag-backtrap siya, ilkas na Damascus nga. Itakyang gospel siya na siya nga. Pakataas ka nga. Grace, dispensation of grace, wala nga. Langkalang, measurement, faith alone in Jesus Christ alone. Pakadash yan. O yan Malachi kaliyangan. El Shambram kun. Takan flok na God. Repent, flok na God. Padata kay kekla me New Testament na forerunner siya ay siya El Shambram kun. Repent for the kingdom of heaven is near. Son, El Shambram kun gemeto tolu foslu. Jesus vena dagal kemeto akos fosngali korakalim. Repent for the kingdom of heaven is near. Nara inusyo na generalization siya din nila. We on ngolya sikyak it na din ka los sidetrack ya ki utaka mas mapoli from kun. Itak yang na siya na leus gospel singa na siya na choose and Gentiles alike. Great spirit siya badash kan. Now, we got it now, Jingan Pam, the son in Chicago, banging 7 years of tribulation. Then, Kayokchimay the girl, the not God, they should been at the girl, there's been Lunkalan Yokman God, they should been a flock in a room, wet blood, she found, and the Israelites. When I like calculation, April. I should get none come as you got in the son. Got not a son, no shit is one subtag for shield. There's only got subtag, Akos, for shield only getting an Alcos church. Believing Jews and Gentile church. Kanta sanung dakyak siye koren sapta singan me or first langon ne kalam ngala ko akademia pamachingan. Na academic gospel also ke son singala ko first sina ke to. Also daso mako ingene me in fabricin padman level ko. Na new short outline chigan in daga usye pattern chigan na akwa kitare. Baton fela ko singan. PM siya. Rome PM. Na matan film matuyak niya nang yot siya daga second coming. Jesus Christ daga establishes toko siya lang kaya masih pang 1,000 year of millennium kingdom.
tukun na 7 years of tribulation chin. Na inta ka uche narrow year machima me Malachi ka shampram kin kadali na ke shum tetlan Malachi na 440 na ke 400 BC mo pangan pelti machine na na it's a line na ke me o yes ka kan no kauli director March fucking na it's happening throughout transition one me government akusnan it's happening oracle si bang Malachi eldrain me the word of the Lord to Israel through Malachi mentioning warning definition then me fact nation matlangan come back turn back to God pang machine or makanya Malachi flock fact nation losin flock na rin God wala ka dakalan Malachi ba close Old Testament el taga pronounce justice el pronounce me justice floko na earth me restoration arch restoration arch ulay la may taga nag restoration chima taga ke me masaya chima sampram ginya kelay siya elef todo yang nag marching mane taga na pasasya buya araga taga na masaya jinga yang fugo silence jinga taga pasasya me taga ke me to tolu fos luo si mga kalan niya into ka sampram kin flock ching na ke repent for laudiak si mga sampram kin Malachi mo me kadin fan siya mga tell my people to turn back to me nakataga na nason il taga repent for the kingdom of heaven is near but ali is belan God at na umni wan na pa itafong na ke mas makatash kang Parsoman yakingen na shishmit ko siya. Umni alignment na ke 400 years ingin na ke oye si mga kuminan ta ke kalam gala. Ate ang follow na rin ka. Pa paliwan nata siya. Inkenet yu ka pa siya ingin. But tas ko siya, we need to come back. Tang na yok si pasroom matlas ko siya ingin. Kat ina ang follow na ke akok pa isilan ka. Na vingat yan na ke may sapta tolyo ta na She prophesied concerning John Baptist, but the Sabta told you first nigga one question. I tell them you foreshadow she bang messenger she let the go prepare the way. Metal single chief for single mentioning Messiah Jesus Christ. Son it preach repentance and baptism in the name of the Lord. Thus preparing the way of the Lord. I tell them you get first advent on Jesus Christ and weapon nama I shall come from Pingan. Ebingat taga nagtana message kan taga pa nike temple nike me Jesus ifena na ke second coming metulong lapos wanan mga taga sampram kunyak na wait nga na follow washing taga masap ngan no fon na taga te masaya si masampram ni taga main usi washing mo ganing mo la si mo sangchi naro Genesis 3:15. Taka naral Abraham mo. Taka naral Moses, naral David mo. Taka Daniel ba, unan mukli 400 years of silencing eh. Nake makatil kes na siya ng taka na Son Baptist Jesus pa taga gospel ng tawa. Sampram ko. Audience lang meto ng pataga. Sampram ko niya nagamit langat si Fenangan, met Israel. Makatil Sapshalan Malachi na losing 4 yang known God. Nakataga na God in me elte me engan kin matinak akos masapal kat kalim ke para la katash ke situation chimsing market disobedience lal Adam and Eve pang mas magatash ke sinful nature she bang upon repent for laudak lalfun pang pangching no pangan me akatay afto do indaka ushi na ge me sapta tolu na ke Malachi ushi o ye si magadin kalam ke na pang kauli Malachi la taga sampram kuin future restoration shaving at taga na ke akpokon ka mal just ka in pangan machingan
kada fong not pelo kuntago uchi kuno konjeng na kyoke kuno malla kaksigin kat lumala tamlipan but we as inalal fungi bange o yesi makusay online ministry ekashi yakum ke kadinda ko isye literary historical context and gashikat kemalutut nge kadinde tamge na la Malachi el puksyak tol ngulyage pa politik komo in maston bugon ngolon koshne lipsela na gakale misilalki ne maya bengen ke oye masikya ke period of silence nge inda na sikom apa ngara ala yok na pa sipe ka din kain ispel la sha ingan ke taga liye na ke la me sikya ke pukna sha flashing katliye na ke ana na burden si mataga na fel Malachi ash padelmo ana na oracle si the commit samram kunyak na ke the puken lang silan kata ke sapta si vastu na ke limekos nara kadata na ke oracle siak lungan da na pain kain honor God tagana ke oracle siak tulungan da na be faithful as God covenant people in konayak na pain cielos lalos talik na din ulayan ako singa na tagada na finshak lalos in God nakadata ka ke masyak limekos ngeta pain obey God nakatfinan ka na kaya Malachi with pala siya flashing ana kita kalal dam lipan ay nusin na siya kadin li context yang kadel yang lienda na ikestalan sapta siya da kata na fakla kadel lang si shekap la lang si isyo nakchin siya kay pataka ifati maweli isyo pa shekap napa kung finasom di na kimang ko me loang na ke makalim ke descendants la lijon ngan pa fakla descendant of Israel may say we have been beaten down but we will rebuild the ruins tarakta kanin mga pataka na siya kadin nga dangli na ki oil ang dalik na din kat nga nara taka peda na may tol nga taka telu siya unacceptable sacrifices na sin God paita ka ki sapta si fos on God funny natin na ki fos singalakos nga katakan ki sapta liudo na oye siya na may kekta tamilipan el taka point out na ki si testonikal me God fos tongol tolo nga priest ka tinaluti kastan ka da correctly ta fin pa nga kumtiye sista pellasan gimalan ka ata. Menga kumsang gede mo ita kisyenriya. Paila kadem ta kanawra sermon lara gimnit ni mekors kiskal mekors. Finlois tam nit tol ngoli no kala met wiesa. Sapta luwal ta kasamram kun yok masingen. Kung ba nike fos sifani. Nike me fosak singalit korsan. Na fa truang nike sapta siya aktolunge. Coming of the messenger. Messenger siya promise nge. I'm going to send my messenger, and he will clear the way ahead of me. Napaka dito kay messenger siya nga. Kata ka samram kuhin. Kadata ka nagisapta on God fashion nagisingal tolu siya nga ito na kadiliakla. Kadil mo, the people are cheating. Mo ito ta ka in kiyapakat. Narata ka na siya kimalutut siya ito na mamayok pa katakain me samsam kun ngayon taka kasikat kaya nga. Or kalak na may kos siya nga ilmatawag kifasit kos. Kilinlan baba tamawos was kafel gimasaplak at yaliyang. Fulok na yuruk
En nga faflokonot na Eurobos. Tjovelan unmet meunel fak. Egos fak. Kat faflok fakya. Fani naki fasito konge. Algur fakla. Yesimet fak. Pushalkat. Cheating siya nga fakapangan. Tarak agos pusheya. Agos fak. Mekat pushe kumke. Kita fasingaul. Emay kisya. Pasal kuspangan. Ya taga akalimila. Ko sel nga wiyak ke. Masel nga. Takos pusheya. Auk matan fel siya hingi na phone. Singaul. Kos wisit afa singaul na kaywa. Indian fulma. Da efa asme mungo in lomsyuk. Ashike yenge ke. Chofa lan met meunel fak. Ngafin ti kesta window in kashaw na siwos. E okwela me in siwo na fowos. Da efa ti fall and in ace. E ngafa kai met kanausta keywos. Elfa ti kanausta fugun fel. Siwos. Esak fine lowos watia. Sisye vaku. La met tigi pel falin ime. Tjovelan unmet meunel fak. E matan fel na kewa fa bangon gowos in sewa wo. Da gos fa siye felin engan ke. Tjovelan unmet meunel fak. Ke lowosa upe. Met blind ya. Tjovel fak. Tajak da gos fak. Megat kas line gumke. Katagan ni pray malutu da. Kat kulo malap ni siyum kat papa. Ke pel singi kat pray na siyum. In fact kulo ke malutut lom. Taga si matsap si klom kel Malachi. Matsap si makum sangkalom. Safla ke oleng mata. Ke major event may sikya. Nakna si gesta kalmen malutut lom manasish. Ke katrit ke taringe. Kat kulo malap na siyum. Nang siya lomarakum. Te tuin gashikat. Ke malutut lom. Inigestam tanin siya na ke oyan sang. Pakipel singe kadin nekom. Kadin da kasisin si ke malutut da. Usrain tem lausha. Ke kasha lomin wiya tamlilipan. Kadin kain. Fakek. Ke malutut da in fall na ke mamsmasla. Tamayin maulle. Ken mun na tum kat fakulo malap na siyum. Amen. Kulo malap. In taga. Dawak ke fasya kit koshnge. Siya kadin na pinakadin na taki. Fasya kon koshnge ben kashakat ke makatash ke. Na bana kulo nganchut bana akademi na ke malutut siya makat shuang na ke nge. Ke front load rekladariya. Maluti ke sifasi nge fakmo. Main siya na siya los siya esang. Nangataga ready ke tari. Na ke fasya kit koshnge. Na ora fakla ke lenlan baba to mowos kos koflaligi masaplak at yaliang follow na yuru ke ngafa follow not na yuru was chovelan unmet meun el fak ekos fak kat faflok foka anana ke oracles mga akademia aklimi kospange in akfletikat in aksol na charging el daga ke disobedience ke factual al Malachi nge el matawa kanalan siya na blanket condemnation siya na fin en Israel ke sipin siya kosten lalos na ke masaplan God ke ma itayak keloso history lal dala kat fin di na ke kat siya ngeta na el kat siya siya ekye
the God no for second go so fact la I the Lord never change katli la metnge ekle som local fact la that is why you descendants of Jacob haven't been destroyed yet Pashi pe sira elsonna ti penelos na phone na kanaw sa los there Nara el fact ke fasit ko mo since the time of your ancestor ike pelsi lan mit mata losa kus nget taligi masapla ko atia ukwe apa el fact mo return to me volok na yuru nga fa volok na yuru na baksin siyak singeta ko nga volok fakya na dakana sikomin nan kala Kametsi makie pakat, pushekat, pa infolok nga At siyak pela, kakat mukikuin met posh fakana siyo. Fakata singen. How are we cheating you? Napafakla, when you don't bring, kikum de usye, si tava singol ke income loman, ka contribution sa yengen. Nan si petse singa nan taro curse ta ka ptadi na fin nation singa. Kasi pe singa. Na pausket min ke tax san na ke fo sak singa u singa. Na pange ka tamama me ta ko inakkale min na siya. Nara pang singa. Kat fin loang na keta na falok lebe na ne ke stubbornness na lagi Israel nga. Kung som na ke Exodus, sapta tol ngol fasit kart na ke yan. Siyut na flok na ke Deuteronomy sapta ya, fason kos na ke alkushan. Ke Mosisil na kalweni meti ke delutyak na ke. Som na ke felin ule nga. Israelan, mat Israel. Eke pelal, Malachi, charging at the Ganasilos. Nara, anain, yes, Makadish, the Falokonek appeals ye, Keolela Nasilos. Fin Israel Falok no you're in God. In Nailos in Falok Kelalfungi, Akostin. Na pangan pel si male, me, Falok no you're all. Na mayen, Mama elakaleminge elpeske olelasi. The some la covenant people ba cham gang. Elwela covenant. Alekalen mesin de Israel nge Deuteronomy akot fostol ngol ge tolngol sia. Oye peke Deuteronomy tolngol fasin ge sngeola. Na bauta ka nagsige church ngen. Ida sia ke. Malachi rhetorically Incorruption siyak singen, nag charging it. Napal mo, how are we to return? Na perfectla, only one who is aware of the path he has taken can retrace his step. El dahil pa sum lakailan, alright, dahil kay nitola, pagka sum singen na, panganoya si madan falokya. Balik Israel nga, Kirben ignorant lalosan, oya lalosan. Ora telaray na tel nakalim gila me fakek na silos nga. Yasim wait fa pushel kat. Tasak takus pusheya. Akus fak mekat pushe kumke. Kitafas nga wala mo kisya. Na ingena in specific robbery ay si ba samsam gunyak nga. Bluntly stated, with Israel nga dala na met Pasha. They were thieveries. Now, thievery against people was bad enough. A masima rela ilya yok singa pa. El dashigin rob pikat. Pangay charge si Marek na silusa. Nara dahil shoot patago ke fasya kalko singa. Ke oracle si penang. In siya, how are we to return?
na flok ni ke fasit koshe na fasal kos ta ka pusha pas faka ke maluma na proof singe church nge pataka inakkale min na sheltal ke fas algos si singe falen na ke ya pakale mi yakla failure lalosa panake masang tithes offering lalosa. The nation problem had to do with offerings. Nake second oracle si mga usiya. Ilta kata na kat finefalok na kita na attitude lalo siya pasamram gunjaka. Malachi sapta si fason kosan yoga samram ke attitude of disrespect lalo san. Pasum na ke oyama da kati akalimya ke fasit kos kisnya lakos ke sapta si na ke orela kerufla na ke masang lalo san. Nara the sikyak na ke quality na ke sacrifices lalos ngan become a question. Na ke sacrifice ngan in question na quantity singan taga ke tithing lalosan taga ke fosak singa un singan el taga na duniyak pe. Na bafakla the nation God answer was robbing God by not bringing tithes and offering. Na nag-tithes nge, literally, masifakyak nge pa, sita fa singaw ke produce ka livestock nge, ma-ashrun met nge. Wala kaya kalamiyak ke liftikas, saptolong ulit kas fastol ngawul, ay betol nguluan. Ke tithes nge, initak yang nasin, Levites nge. Now, Levites nge, in turn, were to give the tithe to the tithe insang nasin metola. Kung kan leke, wekek singa laikos fastongol singa tol nguluan. Nara, may Israel nge, enanayak pesilo stensi, tithe lalosan ke produce, mamataga ki email lalosan, oye peki kusunato losan. In mo, dahil kain, orek maging kafanya qualifies ngayon, yatan katlalos yun ng Jerusalem. In orela o yesi, ma samsam kanya kitu tronomis nga luvas, timikos nga lalgos. In anain orela festal worship silalos. Nara, fakla, every third year, yak tolo na kaewa, tahit lalos nga, ingan store up, ke downland with Levites nga, strangers, widows, na elosya makaimten. Kung hindi ka tutran na miskin lakar tungkol dito siya ngolongolya. Kasi nga offering, efin, nefakyak, anayin loose terms nakatfindi na ke, fasa kalkos ke malutut siya nga na, anayin portion siya ke offering siya nga, pa designate ya ki nasin matol nga. Napafakla, efin ne Levites nga, ka matol nga, tenais tithes covering nga, na mama reckoning nga, they would turn to other means. The left four lang nakikita na o yesaya. When mga ma-reckoning sang kasha, me, Levites kapris nga. Pange o yema, rekla na siya losin sang kasha losa. Na finti ataka mga na they would turn to other means of supporting themselves. Nara kishipesingan, efine sikyak ta deuta ka man sin Levites kapris nga, na temple ministry nga, eash, ilya na ke enina. Pafak mo, kawosel nga wiyak ke, masel nga, takos pusheya, ako dan fel singin na phone. Na mas man yak ke fasya nga ba, anay nash, sel nga se curse. Mayen tripean pa, mga urekeni, na kitempo lang afak mo,
temple ministry singe server ka chamram ke cuts house pa chamram ke nge nara failure to support its ministry but they'll consider equivalent na ke kumpushapash kapusela malan gata pangin curse singe na curse singe el patati fin matan fel na phone singe pa eta taka ke fasak singal si ma taka na ke shell ma taka ke locus ma taka kang la vegetation ngen ka finds ngen ne ash tu chona milong alkosh fastoy ng alkosh gyang al fakla wengen fak wen kripske abava singaul fani na din fakla ko susit dafa singaul na kewa Indian filma da eva osme mongoin lomsi ke yengeke chuvelan unmet meun el fak ngafin ti gesta window ka shao na siwos el kwela main sewo na fowos da eva ti fall and in ace en afa kai met kanausla kewos el fatia kanausla fukun feljuos esak fine lowos fatia sisye fako la met igipel fali ni me chovelan met meun el fa e maton fel na kewa fa bangon gowos in sewo the gos fa sifelin engan ke chovelan met meun el fa ke lowos upe midline ya chovel fak tashakta gos fak megat kan gas ke inge darata kana siska dindi na ke fosak singol fani na ke singal lo singela olela si na ke reaffirmation si evinash akosten si na blessing si eldakake na pa eta fall na ke mama academia ke main sewo ma fakken na ke akosten ke tutrona milong alkos fascina ke singalakos elostin mata ke akosten na reaffirmation singan main sewo ba ta kana ke kana na seloso masi kyak nge pa it was just the opposite Kishipin wangan akosten our disobedience nara instead of blessings curse patakoa nara kumpakandila covenant si may dakyang na silos ke saptalong lalkos elosin akosten na main siwom ke fan na padapalagan ke fasye nagis nga lakos ke tutrono milong lalkos on the flip side fasing lalkos singal migos gawin ng lalkos fin elos madake disobedience na curse nga sikyak na fellows napaday palakin nga ulayang siya nga gracious provision siya nga marekla na silos wangan matan vel siya mawulwulyang na siya anake uliyak yang na sin talik natin God Israel nga inkan usipen na siya shla kaslan God pa nga it's sure to happen mamay lulayla kaya nag-covenant arrangement lala he would definitely carry it out talik din God nga ininanita ke talik Israel na ngayok ki mail kya siya los ki exodus laws diyan itya karangana losin may siya fin the Red Sea fale to lisin kain alana akosten instead they ended up with curses siya sikya kirben disobedience nagimasaplan God inge the kape nagisang laloso nara temple ministry el suffer na pa na nga appeal singa sikya appeal nga fin pa wot lema si kumtenan sisin ke na kum
shukin genek into the flokya. Ingena the Lord then appeal to his covenant promises. El challenge na shelos. Usye na sik na phone na the old tithe. Usye may sangan kewa na sik na ke storehouse. In maasan nun mungo. Nen prisa. Na ke maureklan kaya. Storehouse singe. El special room si. Anin temple. Hindi ang lagi tithe ke crane mataka. Ma insan kasha. Priest mange matol nge. Ngon lagi siye. Toko sa itkos. Fasta mal siye. Ka finen ne maya. Sapta singal fasta ngo lalkos. Ka ne maya singal lolo fasta singal lu. Na los finara. Oy nge. Na elo siya liye. Matan po unkat. A kesla. Floodgate of heaven. Pour out his blessing on them. Naira takate. Agriculture prosperity. Good crops. At the destroyed ke bets. Na ana ke masikyak ke grapevine ngaya. Eka si fako. Nara patakata na academy and a good reputation among the nation. Eurelape matonfel siya dila. Wow. Mawuli na paptati fellows nge. Pangay masima obedience nge pangil dal na kaya. Nara taka na si kumpe ka din dila. Nga kong finte mata ke mamasap kinyak mga kumita ke malan gata. Na ana kikata kalemi ke curse masikyak ke itaklet siya siyovali ki lengsa siya singe. Nakatiya na ke fakonen siya shivena finen ko siya. Wangan lalaim, dangerin kainin mga fok la lala sila langi. Wangan lanan may da fosek. May da shiklik yang fangalik fashla. Fususan ni masa. We are in denial. We are so much in denial today. Kat fingetang na kema masamram ganya ke Deuteronomy longolalkos. Malachi nagi masamanyak nge. Tana, we are no different. Mangit na kayo kaskatyak. Narapanang nga kumin ngaitang liyam singe. Di na generosity of giving la kumisinge. Anain, katkina lepo leyo dinito lame lepo le siya. Walang sangang fukuta lang ki sang singe. Fukitin singal yakit parking lot. Nga kumin na kanin examine ourselves ki malutut matakang ki pelan Levites priest nge pangay may tak na selos. Pangay matalin norela itak yang. Nga kumin na konekla me horko. Si matakang na si kumin. Ngayon nga kumin na lita siyang singad. Ope si pa akademiyak na selos nge. Nga kung hindi upe mo kayo na, kadinda ka pe fear. Fear the Lord. Napanang si fenarela lieten si penanak silas, kadinitala, ka stewardship lash, nake mission, manya mo ta kumisingya. Pangay masi mamalutut lash at kain, sun pe pangon kat na kaya. Ako lang singkat, ke malutut nita ka, in moklen jiyash. Kadinte, falela na apostasy singe in the kain. Kadindila kanaus masala kashpesh. Manus kalamla. We're saying, oh, it's all right. Everything is all right. No, it's not. Kadinan fulok ng gemalan gata. Kadinan fulok sanaka na siyanging sin. Dilikat pa nga kung may ipel ka akflatim singe, may tabagad akflatim singe. Mga principality mga kalimya ki evo si son ko singalungan. We kuluk singe.
make wal make kai noi na pa na nga kat caption ni malutut nga li na ke mga ako ye nage stewardship lasha and nage mission lasha. God bless you all. Nga po nga balance ito amlipan. Amlipan, balance you. Well, tamil church call magkumsa sum na yen nga aklin nga we ko maklin matlash nga med na aflong not pela kung daga me rada masingen na kung fauci pela ng project ya ta matlash na manas ko say kat li maliti na wo matagal ke kuno konjin and na may sang pasam from piniyak pen nga sa minaka de ipsyak yuata nga may sang mapoli lakkalan mingan pe na even kat li na ge mapoli miska room saktas nga lungan may gadali na ke langkalang pakoten yoklan kat na shish kadin me offering chiban offer up our bodies as a living sacrifice mana kaywa mashish nga malan kat pang mashing pang cap on a phone sing ke ben me sing ke ben generosity me katli nga pang response silash na ge langkalang lan kat na shish generosity Arsh, teacher la kalami arsh may 89 pel na kay wakemo from when it began. Arsh may 89 pel na kayo. Nakatagali toko siya ma futelan in fashion kastan ka din ang fashion na arsh may 4 befaka kastan ka. Arsh missionary ma forward for ma fakak masingit kadin ngetang panagayipngan katin sang pellash broilash nike monetary in me pang an offering pang in sang karing malankat pang samram gun malankat nga bagat taga samram gun ke me or masapta siya foson kos nike algo siya ngon ma kokosin ngon lankat pagat support ya church kat their support masilan felan there's a big difference aro 욕심에 가진 캐는 게라 generosity 신에 들어가잖아. 그때 빠뚝 말한 거다. 어떻게 사가 매 마시는 배 몇단 들어가는 게 몰래신. stewardship 신한 욕나 버시 가진 캐는. 그때 하나 kalakun na kama katlemo manchin mai 들어가 kulukye toko shaising. 우시 principalities ngayon or mo masingin na ganyan na kya broy Tagadi nort makin makatil sina shishken na ke oyelan makin or malal fin shaklal walalal mga na fon his work his ways his purposes and his promises pangama in tagadi nort makin malan kada na ke tinake malan mo ito aro generosity sina daga katkalan na pa shishel daga set example Elikia wala no kaywa inka shot daga el daga naman may cleanse up siya akat na kaywa stewardship mission makadash kaya mat cleanse up in me why na mashi chijel daga na kya to seek to save the lost now to do that we need a lot of prayers we need a lot of communication we need a lot of me in supporting mission mang great commission ching arang ande sukak sing kat kya ta yan wo matagan chitpe akes maganya god malan god from the first place malan god in the first place malan god momong makati singa na malan god mana kayo na sang malal siya sang malan god momong na kayo pellash moling kalash mana kayo wang inanak me aking anye God glorify God pas pamachi mga dash nga nan tak wala tamil church kali nakalin matlash nga metiki nakalin matakas mas na inelos kali kya comment nga nan wala bain ale sui kakshakin God kya matlash matagam ta kya background nan na nashilos chess etaka pe ditu ko ulelay long pe life caching nga so na rewind niya pangan front load Mga kunokon na from na wo siya kunokon na wo siya matikek ka tres ka lang daga ikesta wika dito in wo oye in oy long silan God
katakan na ke Exodus sabta tolngolon kors foslu na gate kors Exodus tolngolon kors foslu na gate kors nagad wena penna ke watikun kat academic me nga flok na pelo tamlil ntago rela punchline chingin nagad nataka kulgat ke chiproy in fashion mai chit la shinge taka kalimye 10 marks and saipen bangenga lo man lap karsluman long las na shin met las kusaingen Nesh Señorita Malanda, amen. Nga wi kong befak amen kadlutina wo sil tamul tres kalinga. Benapanga kung kulo malap ke pasluman. Ngan wi kong betam dalfera. In fact kulo amen ke liti wobo. Papengan. Tamay sikra kulo malap ke pasluman. Lana is strong. God bless you. Kulo malap. Isam ka din broy luman pe. Nelona Elbot kulo malap ka asluman. Dapat micho Netflix tarile na ka asluman in pel na kaywa tarile na tamlay. Tamtay Kenya kulo malap Columbus Georgia tarile na. Pit Osi Thompson kulo malap tamtay asluman pel na kaywa pe. Correro Freddy Painkom God bless you be kulo malap ke asluman Arslan mit nagay wa ke belchingalde yok shupe na siya kayagat na pa Kim na Charlie kulo kaksakin gat ngan buy kumbe kulo kaksakin gat ne Shue Nelson finan ponpe kulo malap ne shepe Youngstrong kulo malap ne shepe ke asluman Katlen buy kum makumaskyan kulo malap Tambal Jenny, fina El Paso, Texas, tarilena na Garsluman, main kum siya ulong man pe, katkulo malla. Nese Pepita, tarilena sisakluk, kaya nga offline read wo, sisakluk, kulo malap Garsluman. Tamtal Jimit, we are rapangan, stinsan wak, katkulo malap, kaya aslan, na kayo wakipel siya ngayon. Inoy lang silang katwan ng akademya kapag we go spend again 7 p.m. Central Standard Time. Nagbenching ngayon, reflect ko lang na siya tamil triskal. Yan tago, wala final sale ng atago, kulkat kasi proy. Nas wikat na niga tari kaliya kaya proy siya. May kadayin na proy lang na kayo. Kaya reflect ko lang na siya tamil triskal. Tamil triskal, gulo malap. Yeah. I'm on mute. Kaya na. Muna. Ay, kulo malap tong lipan ki kataka ni kilusya siya ngayon. Masing aliyak ki walutu chingi yung from ki generosity giving siya ngayon. Fact pala, while not requiring a diet of believers today, ay from ki main siya ulan ka ata pagong fact ngayon. Sikyak na siya give generously. Yok na kainin na maasyo. Nara ki Rick Makor, first of all, sin ke to yung limekor, fact pala. Tikundal tari ki proya. Anay nanin meeting sila dahil nga kususyak. Tana, sipean pa. Nekiklen de laswan ki kalan ngan madal siya. Nara, they can stand from ki kastan God boldly. Kaya nang gamasi nga, ala yoksik. Mayen, katakam tayo nang yung mo fara ni yes, wiksingal dolo somlan, kasi nga lakos, may kekla na siyong revelation, siya nga kaya siya desto ni kalmekos, longol dolo. Nara, yes, siya nga taka, tukun kong, taka samsam ki, kung ako mito na pwela may kalmayan, isus lain ngan, son dolo, fast dolo, Nikodimo siyale, siyasta gimasap. Iko flak connect the dot. Nanganan ka nakiyo yesi ngayla, Rick Makor, stone will see fakla, when they had to finish praying,
their meeting place shook. Nayana laking online God. Or they can speak boldly. Nara kumli ki makatash kem zingia. Wangan ilyala. Fakya label mamita ange. Faksilom ka lowes ke. Si desunga megos long tolunge. Anang kasi namba ko suralangan. Pange bold singe. Kung bold ke riben makastan gadakalemi. Nake label siya ye matakaw o ye ma in the kind silence ye in the fakek lama pa siya sa mga sedan ba o ye singa. Na panang ke sikyak tadel can speak the word of God boldly. Elosingan pain can share mama asher olusan in massive fun. Fala na gifak siloma. Ngon si fun na kat si fun. Nara great power singe unfin apostle nge in continue to testify the Lord Jesus in sikya. Na pange o yesi makatin na nashkea. Te malan kat pa makadak fashiya in mameta maule. Glomala na vlog balance you. At kilomalap tamal cheskal Thailand na shibena fakal muni true malap wash ke koko wo ke malutina wo makatagal ligia ka isil tamal cheskal nga nage front load singa we kuno kan nage mantean na ngor sa panap nas we got katrala price nga in kalie inoy lang silang kat tagalutu kat place in your family na nas kat price kat flating alalya shu kaksakin kong gemana kayo kas mol matagan si pana hakay kat kaisi kading kalam na ke may sang si makumusin na siya fella siya na kayo why not John 3:16 na kalam why not the guy get Genesis 3:15 na gawin na yung Jesus Christ dahil pa daga inesla ni siya makulukman fella kaya kat kapasyon na gaya lang si kawul siya kaya nganlong maning kat matalal ngayon pa kat kading matawa ke Chris afakak pe lang si kawul na sin fella siya kayo wana great commission si makalan niya kapag true kaksakin gumgemana kayo magadash kami siya nga kasya online ministry may kektan sila tamal tres kalinga tagal kepel fall makumaki tagal na kayo iya magatli tagal ke August 21st, 1852 na kaya lang si matagay midnatas 1902 project tagal na kaya kikiap siya ma akwaki isla wala na lom liki matlash siya tagal ke section aklu ke temple kapagat pro ito na managawa magadash ke fars niya lung lakot siya na masingi ke lang siya parang daga kusang lang misri ke pelching when na makalimit ke luto mo dito lu for siya lang gos niya likos Bible na kayo wag daga kaya ngon kadash bang liti kayak si washi akta yung mashi was kat som farin muksingal dolu na kes niya lako short magun may sang pay si magumisyon na shish taga kaya 1902 kat kulong malap na sumbap Ashram then si man taga sipa na falokin ni nakes makinig na kayo Again, so go fun na madaga kaya na tung Jesus Christ el pa pwede mo el pa kalam siya na fella siya el pa makain siya rala kat kan rala offering siya mapole la kalim kaya rom siya lufos siya kaya siya binpakutin yoklong kadin offer up our bodies as a living sacrifice holy and pleasing to the Lord pang halu pa ilas papagat ko noon umala na sinoyin lang siya nung flowing kat Takadino kya na nagkakas mo nung saan no wala makalimya. Chijel som na floko. Flok singa ba in focus lash. Kadin nitipan na sintalik natas. Kadin pride na metlash no nakaiwa ko siya na ako la. Ako la wala. But then, virgin di may kos ma ako la lam lalo san first signify
bowling on lan kai shit papa na manas flokin God akes makinyak la isusta gangon lan God pamas main shikyak ke mo in other words we need to repent full down yak la lalfung ngon man kadinilya akmulyak spirit lasha when pa nang no yes fun makadete blaspheming against the Holy Spirit. In other words, if inte lalfung o yes fun pagin full down yak la lalfung apa kat kulong malap ka mo na kayo pro large we might mas lash na bewa finen ko sai chayen ko sai mit show lash mountain actual lap lalos ke pelching at pro ito la lalfung na wan mi siya yu mit na kayo mamul chat na ke pelching so na mutulya ka din ako la if in kat pasi matchiak makumpang ke matanya ka takul ka vin laimel da kamusin ka takul she'd been akas makinya kat papa kusayan lan mystery audience la sa momentum kusay kadin da kali na ke mas may getla ako lang nakita ka lang na limit patla in pang masima on ke proylash in bang masima usually fashion class na ke pelching na ke flock wash in she na ke gas molum in oil lang silang God pero fashion class bako din lang lom she kangan matal lo min wikat kai she ka true kak second gum ke mo na kayo proy kak second gum ke nang Jesus si metlang ola amen yung malap sa all church finarson kumusye right kulo